Ia o te talofa tule nei le vaenga o le afiafi te manatu o leva le afiafi nisi ia i matou nei Amerika le ua savalina tea le tula eiva ua faisitu ai o le tatou polokalame lenei afiafi ia ona oni sa tele ani fiuiaʻiga foʻi o lenei aso i fuafuaga ia ma ni mea tautapena e lae o mai nei le fale ia ua faisitu ai mea na ua atu ai le tatou polokalame o lenei afiafi ia ona o loo iai mea o loo tautapena talosia ia mafai ona faataunuina ma le manuia oi o lea ia e le mafai ai ona tuua ia le tatou polokalame o le aso ia nei teʻi ua le maua mai e le tatou malo masani o asolulu ia lea foʻi ia le susuga i le tauiliʻili po le susuga le suafa ia feoga foʻi tapaʻau o le ala taua le susuga ia pei susuga ia tauiliʻili pei chef tauiliʻili ia o le pei o ma aso atofa lenei ma tautua ia e pei ona ou tamafai atu sa moa te faamalulu atu faisitu ai le titi o le tatou aunaga ia ona o taimi lea faatoʻā oo mai le fale oi o lea ia e lava le talitonuga e lelei iā le sili atu le faataunu pea ia nai lo le taliga mai o le tatou malo o lenei afiafi ia ona fai lea malape o le tautua ma le auaunaga e le tatou samoa ia pe tuai iā po le ale o le mea tāua o le faataunuu faauau pea ia le tautua ma le auaunaga ia pei ona iai aso taʻitasi o le vai aso o le aso sefulu lenei le aso sefulu lenei o le masina sefulu ma le lua ia po le toe masina foʻi ma le taualuga o lenei tausaga ia ou te faapea atu ai ia ou te faatalofa atu sa moa i lau faafogaaga i lenei vaega o le afiafi ua te lele alofa ole na fio mai i lenei lalolagi ia olai i tatou mali e lava pule tatou te faafetai ua te lele alofa ole faaola mai faafetaitelele atua lo matou tamā i lou agalelei faifai pea i lou alofa e tuliloa ai lo matou ola aulia manamanuia lenei vaega o le pō io e ua goto atu le lā o mai taimi e taʻoto ai moega e momoe ma malōlō ia o le foʻi ua toʻamatalia le tautua ma le aunaga i lenei tulalolagi o le valaau lava tamae ia faafetai i lou agalelei tausia ai lo matou ola o matou oi ai le malamalama ua tuanaʻi o le tatalo ia e faapea lava ona auina mai o lou agaga paia tautolua ia le tautua foʻi o lenei aso te oo foʻi na o i toe taimi toe tulā ma toe minute ia mau pea se viiga o laufio magalo i matou le toto pai o e keriso le alii ma le faaola mene
Ia o le lava le tuai o le afo ia le swing o le teni ia ele mfaya ona vesele ngang faftai i le tua ia ona o tatu dia manmanuia ia le nei fo i tuaso ia ma le tatu tautua fai pea ona leila na mawai ia o iso ua vanoa sa matu fai ngai ia msi tasi fo i o mapaanga ioe o se tasi fo i o taitai longa o le kalesia asofitu i nei Amerika o le sunga ia elta mawia ia marfatua ia ane ioe ia peisa mawasa vanoa ma to te fai ngai le tai au ia ma maufu ia vanoa fasoa ioe fasoa i tulanga channel ia le taranoa me o le soifuanga le ola ioe ia i le vavaiga lau tele me se fo'i le olaga i totonu o lenei atunuu ia o fo'i le talanoa i taimi a o laiti ia e na taugafia le ava pe na taugafia le sikareti po le alava le tuuiga tulaga faapena ia se o'o fo'i na ia na ua fa'asoa i le vaega tau le ma'aiga i le tusi pa'ia ia malana molimau i le soifua ma le ola o le tagata talitonu ioe pe ona o ta'ua ia o avanoa le au maua ia ma le au faigaluega i loga fo'i o meniu ekalesia ioe ia pe o le suga i le ia elta maui'a ia o le presidene o konfenisi Samoa ia i lalo matonga ia ma fiti i totonu o California ia pe o ia lena o lo avea ma presidene ia o tafifia la maua se avano o se wo se pa'aga lelei ia e matou te fa'asoa ai ma talatanoa fo'i i le maega o le tusi pa'ia fo'i ia ma le talanoaga i le lautelega o le soifua ma le ola ioe pei o le aua o le tusi pa'ia o lo tatou manino o lo tatou si'osi'omaga ioe o le tatou manino ma tatou malamalama ioe i uiga ma mai se fo'i lenei vaitau ia o te manino fo'i i lana i ana i le va'aiga lautele o lana fo'i i talitonuga i le mea ona ua ave i ai le soifua ma le ola ia ia balaia o le matalanoaga full of respect e tāua le mea o le fa'alologia i le isi tagata o lea fo'i o talitonuga o le isi tagata mae ou te talitonu lava o le ekalesia moni lava o lo tatou iloa lo tatou vā ioe fesoo'ota'i tatou te va'aia ai fo'i inā le me ta'u o le atua lea tatou te talitonu ina ua tatou iloa lo tatou vā fesoo'ota'i ia aua ni'i naunau aua ni'i nautā se tagata aua ni'i nautā ia sa pala'au mai ma matou fai'aiga ia ua maua fo'i se avanoa e talanoa fa'asamasama le talanoa ma le au'auna o se au'auna i loga fo'i e lelei lana matapesisili me se fo'i le mea tau doctrines asiana fo'i kalesia ia a o le tagata iloga fo'i e le ʻaufaigaluega ia e maise fo'i le latou fo'i tu'aiga ia le kalesia sofitu e lei lalo la o le manaia fo'i lana talatala mai iā te a'u ua e le tasi le lua na matalanoa tolu na e le tasi le lua le tolu o matalanoa so'o ia maua fo'i se matamiluga o le telefoni ia e fa'auma matalanoaga i le tatalo ioe e tatalo e maise lava le taimi ina ua fa'ato'a o te'a mai ma le fanimai ia e tasi lenei faife'auna te le'i fa'agaloina ioe taimi uma e lē mafai ona ioe ia
panga itiala le mātou le ngata ina tongi le mātou mea ai io le umanatu ia lana sunga mai fatua o te tō lau mea ia e leanga o a foi o le tofi le nei o tātou tangata tātou ia ta ua o receivers o tangata ai o le lātou o le foa le lātou te le nau le tūlanga foi le o le acknowledgement to acknowledge what they gave, what they did for you, for us. But to le vaenga le o te tatonua ulo tatonua le vafia ngai male. E tu sape musu tangata lai o whailoa. E le hai o lona ia le nā io e tatonua fia ngai male. A o au as a receiver. O la unga aduenga. E te tau ona acknowledge leanga le leio tangata. Ia, o te le whaamalau, ia leanga le leio le fo ia ona marfatua e mātou whailo inga na lila. Ia, paule na o le meo te whailoa, ia, ua le ngata ina o mātou ai, ia, ai na fo ia, se tino i tupe. Ia, e sila fie fo ila e le atua lo roto whawhitai. Ia, ua ana o vave loa e o se tūlanga whapena. Ia e mwhai no whaisau excuse. Ia ona ua pisi tele. E beo le winga leo le soifua ma leola. Ia e lea tātou te mo oia ia le tangata e te maua e fua i fua. No tala noa na po le meo le atua alo fafua. Io e no tala noa la po kalame na po pe ta i leo o to e maua le ava noa le nei aso. E amata to i whapena ia o nanga i lau whafunga anga sa mo le tau. Ia pe o le tūranga na nei la ia na mātou whai ufo i le mātou tāru sanga mātou ta ape ai. A o tatou iai le ngalo fo ia te au le au au na. I le taimina o pupua ngati ai. Io e. Le taimina o ai o onga ina ua o ta whatau toria le whale mai ia ma. Io e. No o atu lava sio na whawhine. O no na whawhine ia o le whaife au. Io o le whaife au le kalisia so fitu. I o le wharsale mātou te whangaina. Le mātou te rentai mātou tau amataina o le siufongo le tai afu. Na o atu fo ia. Io e. O atu a whaile lotu. Whaile. Ai le mapura uole. Ele marorora uole. Ele manwala au mai o le tenia ma te whaasoa ai. Io e. Ia e whaai ua i le tatalo le mafta. So te whaftai le atua o lo maua a wanoa whapea. Ma au nā le atua e malusi ai. Tātou te malusi. Wao nei a mea uma. Nei foi mea e mātou te ngā lue lungo nei mea. Le ai ia se whawhia poto e whaia iai. Io e. E le mwhai na mātou atu mātou whaia tua e lunga la volo mātou. I loa ma so mātou manino ma so mātou malamalama. Io e au noa ma le mafutaina. O le au ngala i o auna nei. E au mai le ufa malusi. E au mai le. Io e. O ili si te mita te whanongo tua. O ta musu o ta unga tā. Au te le whiawhai mea fo. Peitai. Ia o le nā. A whape te uma le taimi ai le o masia tātou mas. Io e. Ia o te loa ua tāli ngā le uso. Ia ua whiu e tali mai. Le ana o message ne ia ina o mauala na message. Ia tau ili. Ia madi o lefto o malifale. Na uma loa le mātou whainga ainga le ana leila. O ta milo lo e tau mawhai mea o rofu I whamoe moe. Io e. And I was so disappointed ina ua le tali le mai de whai unga ia le ala o te o malifale. E le o pate o te lofo e iai ni me mafu anga ia lai o na le whataunuina le mea no ta whaana nau iai.
ma le mea no ia e toe o tae au ia a silinga lo matai ia ua cancel foi na mea e ale tala foi le faia fua foi le atua le tutua foi me fa pena e fai foi fa tau wina le me fa na nau yelo taloto ma le me tati nau ia le fa tau wina so there must be a reason to le mea la a foi o le mea la e tatau no ta faia pe fa tau wina pe le fa tau wina at fa tai pe tai pe i le atua io e iai mafuanga e alai ona le fata wina le mea ma le mea i foi mafuanga e alai na chota e ora le somuluki a o tu le fata wina ia no winga fina ngalo i le atua ai a o tu le fata wina ia o lono winga e iai la le mafuanga e le tarafenga iai o le mai tau le fai pia ona ua msia langa o lea ua ia pe foi la o sia ua le lai le i o te langona le vai tau io o te musu o te tala no te le vai tau langa o te malama foi ia i ta transfer i ale kalisia so fituia so i lo u fetuna e ia mta o pu te tala no e foi mta pu le ona o le tausia o le whealwhaninga lea i le pāwha le wō. Pate o le nei lava vaitau. O le vaitau lea tātou te le vaitau o le Kirismasi. O le vaitau o le o mai o le tausanga fōu. O le vaitau o mo mea o whiofofo inga. O le whaalilinga. O le pe o whao ngā e tangata le sisene nei. E whai ai turanga ia. Reconciliations o mo meu ia o fai poiponga poi mai tia seu o mai taro fai so long time no see o mai o to ia alo fa teleatro mini atu Krismasi ia mantau san fo io o na a o le Krismasi ia ma le tatu fale atu tausanga o le asa so le afua nei a o la wola le ma fini o le tanga si le tala vo o tasile ne ma nei on ma faso na le la fitu se fulu mo no tupu tausanga io fitu fia le o ono fa fitu su fa se fulu tausanga 10 years difference between us a o matala noanga pia o ma o pia o tupulanga e te tau faifo i lift la tala noa i tuinga matua le ta te lo ai o tasila na mea tau a tele le se sengo matau sanga tau i matala ma io o te temi fo i o serious le tala noa o te temi fo i ua talie e whapena o le vaitau la le nei o le vaitau e whapea isi tangata e whaamangaloa i lea ma lea whaamangaloa i le mea na vivesi i ma o whaamangaloa i le mea na vivesi o ma i e peo le facility lea na mene mwhen whaamangaloa i a uni na mene mwhen whaamangaloa i a setema pe whaamangaloa fo i a Februari ai tu ua se fai le whaamangaloa ma le whaalelenga i le masina nene e taua i rota ma fau pe se e mali e fo i suifuanga ma le onanga anyway ia o le ana tau te le vaitau nene o le vaitau tatu te mata tuto ai i le suifuanga ma le ola e tele mau doctrines e se tatu o oe lava ia ma lawa ai i le lua vāwhea ngai ma lo tua o le mea sili nan taua e tele mau wa o onga ese but o lau relationship ma lo tua o le mea sili le na
ona tau i le mafai e se teisi lava tagata o ina peina na tau fa'aumauma ia i le ma talanoaga ma se ua ona leila io o le tala fo'i le a Paulo e tāua i le apostolo ni pese le mea o le tamo'e punou ai io mea o le tamo'e punou ai o le tagata se'i o'o ai o i le mea le gata'aga o mea o lea o lo'o tausinio i ai le tagata talitonu ma le tagata mafuta i lea o se mea e ono fa'amaualuga ai se tagata io e whape o sili atu langa relationship ma le atua nai lo ia oe ma a o le talitonunga ma nei ana whaagei ma tanoa o le mafia ngai o le tangata malona atu ia ma le malama le lei o le tangata ilana savalinga io e ma le tua iaso uma o le whea whara Christmas na io e tau te fiu e whaamatala aisia le anga ana le alofa mai le atua e le maua se tātou wāwa noa i le ola e whaavavau o le ola la e whaavavau o ta oto mai lea o tātou i ai hai ala la on tātou le mau o tātou a le ola e whaavavau na o mai mo tangata uma io e se uma fo'i tatununga i le o tangata i le ola e whaavavau ai ele peia manai e fe au fo'i si ia bo fo'i na maturu lotu fatasi le society ne nei e whaamamafa i le upo le malama ia sunga ia time lau fili o lana o ia sa na ia fongaina le fe au le society te nei matu whaalelua io e matu feifa mantunga fatasi mana ia o nei whale aonga na matu mata mai tutonu o le farisa matu o mai lo le whale aonga sili na mana ia o an matu o mai tala noa ai lau whanau lai my grandchildren io e pe o leo o tala noa ta mai ti manino fia le fe au e tu tonua i loto ta meti a o le mana ia masani fula no tala no le mele o le malama mele ale no tala no le meo tapena ina le patele Gregory oi o le kalena lona lua tu tapena lona lua ina o kalena o lona fata oto ina o le kalena e fu el mele o le malama io e fua i le maia i le zero nga i mai lunga 01 sau alfa i tauina e fua i lunga o le soifua mai o le malama maria io o mai a i temi le lea lenta tu fai tauina ua fai tau lua afe mon tupu ia le temi whanau mai o Yesu temi o le ioe so ele i o le taimi ana o na whanau o Yesu o le taimi le nā o le malama i le lalolagi meta o le malama la ele pe o le morilea malama le tala no ai o le malama le tala le morilea e umarola por kalame ta pero io en pongi safula ia le potu a le malama le tala no le tala no foi ia le fai au ia le sunga ia timile vai aso tene o le malama na whanau mai lo Yesu o le malama le ia le tasi o le oa I am le oa ue fitu o Yesu o le taimi ana whanau o Yesu and then the light is there the light was there and still there o le taimi ana whanau o Yesu na sulu iai le malama o le taimi fo'i na tatu loa ai le tala lelei tatu te loa ai fo le tatu te loa ane le tala lelei o lewa na suluia le lalolangi i le malama lea ioe
i le whanau mai o Iesu. Le la tātou te iai le taimini nei. So not so much whapea o la solusu lima na whanau wai po le masina o te sema na whanau wai. A o le mea na tupu i le aso. O le almen tupu i le aso. No o mai ei whaarotanga le atua. So ole au te lenga o le upu o le malamalama. Ina ua o mai le malamalama i le lalolangi. E le ito iaia se taimi whapea na e sena malamalama lea. Na mai la sunga ia time i le asosana au mai lunga o le tūlanga. Ina ua alu Iesu. E le o toe mwhaila o na toe tātou whapea o Iesu o le malamalama. Au mai wa apply ia te oe ma umatato. Wa alu Iesu. Ai suru via tātou i le malamalama o lona winga. O tātou o malamalama. Le winga mana ia i le au mainga i le sunga i le whaiwhi au. Tau te tilo fo i le ia i ra u fo i la wha amtau sisilina ina ua u tano momo mtau pulea. Wan san suru iai tātou le malamalama. Ua tātou i loa u tātou iai i le malamalama. A o le mea u whale tonu. E le toe ese malamalama ma le lalolangi. A o oe ma o tātou o tangata ua o ese. Wan san taunu mai Iesu i le lalolangi. Suru ia tangata ua maua avanoa suru iai. Ta oto le malamalama. A o tātou o tangata e whi emo ai le soifua ma leola. O tātou tangata e o ese. E leo le malamalama. The lights stay still. Afa whi au na wha Iesu. E le se whi au e sauna to e alu la ia lea. O le whi au wa ta oto. O le tangata e alu ese. E le o le malamalama. A oai. Oe mao. O tātou o tangata e o ese ma le malamalama. E sa o pese se. Ioe. Ia o le na. Pe o nei tala amata na e amata ili tātou tautua ma le tātou o nanga. Ia o la ulea wa ai whaamta psisili le meo le malamalama. Ioe. E tāua i o la usa ilinga fo ianga i le kālena ma le tapena ina. Ia ma le a foi. Ma le whaitaunga le lau te lenga i le whanau mai o Iesu i le lalolangi. Nia au tatu i tonu ai le vaitemile nei i le whaamana tuina. O le whanau mai o Iesu o le o mai fo i le nā o le malamalama i le lalolangi. So ele se malamalama la e pi o le mori e ki mai e suru mai matapea poisa le ai. Na taimi ana whanau a Iesu susulu le malamalama lea. Ele toi pe, ele toi mate. A o le malamalama la le whaalango le susulu pea. Ia te oe ma. Ioe, pea whapea tātou te le so sola ese ma le malamalama. Ia, o te manatu Samoa ia o le tala amata nā o le tātou. Sa o whalongolongo i le sa o whaitau i lunga o penga te whailangi. La o amata tu i le i whamsinonga o le a foi o le tātou o te leo lo tonu po le ale sa o pe ta ua le whamsinonga solai. O se whamsinonga o whainga palota. Paule tala le ana o whanongolongo atu ma le manini. Ua talia loa ia le whamsinonga ona o le na maua le tolu sifuru aso talu o na umar whainga palota. A ua toe maua la wanoa e whaau ai le tangi le. Ma le la ua o talia le whamsinonga. E ui ina le i manino mai se tala le whamsinonga ina ufesili ngia te mai tai o maunga Princess Chang. Le fesili langa lewa mai ata la wale to sa wai le fesili ngi o la fesili
o ai le tu o mea ia. O ai le tu o le tangi lea. E le toi maua mai la se tala o le mea le nā. E le toi maua mai lava se tala o le mea le nā. Ai pau le mea o le ua tatu. Le ua wha wau keisi. Le ua tu I tua le masina o ai. Au kuso. I le wha mai. Le ai aso sifuru lua me. Lua o lua ono. O le asu esu e nai mori mau e se furu ma le lua. A le tutangi. Ma leo fa pe me o fa malia ina fa masinonga I fa unia tangi le ina o mafai on within 30 days after mai le temi ina o uma I le fainga palota. Ta nga iluma o le la fa pe mai te ena ele fionga I le minstao fa masinonga. Ia po le susunga fo ia le fetalenga fo ia fisola ia puru tusi upu tuinga mala. Te ena ele fionga minsta ia morianga umai lima. Lima morianga ia ua maea o na whauluina. Ta lia wha masinonga ia a o lea ua te ena uma. Ele o morianga e whapea o le ave o tupe mata mafa I au wala whaatosina. Ele ngata o tau mafa ma tupe. A ua whaia fo inisi whaasalaunga I lunga o penga te whailangi I mea lawai tau whaatosina. Ia po whaasalaunga I lunga o penga te whailangi I tūlanga whaasol tūlafono. Lea la ua mai ia a whapea la whaataunuina ia sol tūlafono lea. E le lalo I fo le lima, ia po le lalo I fo o le lima tau sanga whawharipui. Peina au mai mo mua tala lea, e le I loa pe talia whamasinonga, o na sa iai whesilin tūla I mai. Po o ai fia I loa po I tangata rei tua, po o I sai tua o morianga nei. Lea la ua mai, ia ele o manino mai, na le toa se furu lua ia I lato mori mau, lea o le a mata o whatanoina, I le masina o me, lua ono. Ia, ai le pea on tatu wama ai tuto ai ai. E ala no whai atu, leanga pe ele o tae ai tutono o le li o whamasinonga o whainga palota. E ala no o pe o lea o mai, o le whamasinonga muli o whainga palota. Lea whamasinonga ai foi, whea foi le ngore tu malo, whale ali tasi. O lono winga a whai o le a foi. Iwe, a whaila o le whai mai le tala, le a mai tususinga ia mai, o le tala ia whale a lili ma le a whamasinonga ia whale a lili mua. O le toe whamasinonga le nā o mea nei o whainga palota. O lono winga, I lea fia ila le whamasinonga lea. I le whai taunga iwe o whamasinonga o whainga palota. A tono o le mea na ua whai tauina le torchfuru aso, ma ua talia I e whamasinonga. O lono winga, ia e te tau fo ila un tatu wawa ai tuto ai ai. Ona e whaisi matu ia o le whasalanga pe a whape e au ina whamaunia so una fono. E leila lau I fo lima tau sanga whapipui. Ora o mainga mo mua na le o mainga mo mua. A lea la o mainga le la li te tau mele whainga tau sanga pau le mauna mainga le la. O lona whaamauninga pe a o lona whasalanga pe a whamaunia so una fono. E whapipui. Io, o lona winga, e whaila si matu ia tele la o whamasinonga lea. Nei lo whamasinonga le mele o lo whaine e ai foi. E whale ali tasi, whale ali lua, whaasale le anga lua, ia ma safata momua. E whaila si matu ia o I le whamasinonga lea. Se fulu ma le lua I la tau o lo mori mau. E pe o le tangata le na te whauruatu o le tangata I tono o le tumalo o whale ata lua, whale ata tolu, I le fioanga o vaiusu. O le tangata e swafa I a urungia
ulungia ai le ngoa second name te tau o te le tusia I lalo le ngoa le tangata ia o ulungia matafeo o ai fo'i ua galo ia ta'u lona second name mata'u fa'afetai mata'u ulungia mata'u po o mata'u matafeo tio peo le tangata na o le tau lamua I le mele ia o le fo'i tatou va'ava'ai na talanoa mai se tasi fo'i ia tauvao tangata ingo ia sauvao tau mai sa run fo le palota manai ia fo'i ia le tu'ualalo sina fo'i tangata o le alavan po le ani whainga ai ina ua tūlai mai ia le sui o le latu I tūmalo whaato ato e o ato e se tofi minsta ia ana alofi numen momua ngalo umana mea o lota I tala manatu ua umai I le mea o le ua petai o le umai ua whaawau lea e whaawau e whaatala noaina I le aso se fulu ma le lua o le masina o me I le lono inga umi I le whaitau atu iai. Ia, se o tātou talo ia, se o tātou ai si upu le masani ona o tala noa atu ai, le mea o le fau malo. O nei whainga uman man mea, uman nei tātou te tiro iai. E tusa fo I pele na o o le whaatino ina o le whaatinonga o mea ia tātou te wā ai ai. Ia. E le tūlanga le lei I le baba ai tuto atu sa moa iai I mea nei o lea. O le fesili seu I oe. Ai sea e whaatari ai tangata I le ia e tutusa le iata ua. Masalo o le aso e whaapea o le aso e whanau ai ia le pepe o le filemu o le pepe o le kirisimasi. Le aso e so o manwai aso sa wele le tausanga fou matai mea fou yo e fa uma iai ni vesinga ne uma fa pena ia ele o fa peni me o sau tu susia se ten fa pena I tono tu spai ai pi o va inga lo teleana ia ta tu samo yo tele lo papa langi mai sia tu nu pera tu te fa ngai ne vai tau ne fa yeni mon mi on fa le linga man ne fa pena ia pi o tari ne la fisia se yo no faitau atu na leila ua tele fo'i tustusinga o lo sau I lunga o le mole meole o le tupe fo'i lele whamea lofa lea fia se lauli masfulu miliona le tupe whamea lofa lea ua au mai e le malo New Zealand e whaanganga mo le development o aulaka pi al Pasifika. Io e afiai o Tonga, o Fiji, ma Samoa. A peu alalana o whai ato a peu le ua lau a lunga I foi tusu singa I lunga o penga ta whailangi. Tua tele foi o tangata lu whai tioina le fionga le riparmia. Lea ua whai tioina fo I re tua tele o tangata io e tua tele atu tangata o lo latu langoina I e parmia. Nei lo tang awa ia le leo malangona mtusu singa. E a fua la vai lunga o lea. O le ba ai whaai tu. Wa ata tu te nofo whaamatala mei o wa inga whaaporkiki le tatu te vevesi e te mini. A uto e whaamatala ina e a ua ia na wa. Le upu o le wa ai whaaporkiki o le wa ai whaai tu au. Po o whea lava sa moa te tau mwhai whaamatala I ei mea ia. Tasi an me tatu te whaamatala ina ai. Ua whaai tu au le wa ai e tangata. Ioe. O lea la ua umai. Ua umana saini io e tai o le malo Tonga. Tai o le malo Fiji. I le se lau 5 150 o 155. Se lau 5 miliona. That's a lot. O le matua tele o ne tupe. Se lau 5 miliona.
lea ua au mai le malo Australia mo le atina e ina o le ta'aloga lakapi i totonu ia se fa'autala utu mo le vā lelei o mea nei o malo e le gata o le development i tulaga ia le ua o'o i mea o ta'aloga le mea le ta'u o le atinae le ala ua amai le tupe e se lau 50 miliona saini atunu e lua e fa'atautau ai le ta'ita'i o le malo Samoa e tasi sia mea tauna tele i sautala langa e tasi le mea na tele le taimi o lo wola na alu ai mea ia taulakapi io a tele foi lana utala noi mea ia taulakapi e sala lo utala noi ai e se lana foi o le stangata na masofa i le tini io e fale tele se mea nga na mauai io e le lo vai te mea wa le vai te mea le moni e le tutongia ma tu alo o le ua pe ua ai le tupulanga ile nei vai tau ai fia fai pe fu i esa utala ona a fua ia i latou na latou develop mainga le lakapia le atu o inala e fua i ailanga o le telo tangata ia na mai tupe ia latou tanga na latou whaangaina tupe mai ia latou pisinisi o latou io mai latou tanga e tau mawhai e wha ele ni lakapi mo latou ainga o lakapi e develop ai tupulanga whaia e o Samoa e do to yesi si o to soifua ma temini nei o to ina ia o te tala noa tuai ai tulai mai a ia tuila e pai whai ma tei fon o le soifua Ellen Gray io e soifua sito ino church soifua sito ina io le soifua mai nei ia to ino tupua sa whatama i le lakapi Samoa i lo wai teimi o ai si tangata matutua se Yuli Paul Warwick tangata nei tasiri nei tangata tele lana tupe na alu io i ai mea o i le ngata le pole alapa le whainga e tele lona po ina i lon vaenga o lon tamau ainga na alu i le atina eina o le lakapia Samoa le la ua whaitau atu e pei o lea ua au ngani maita i o malo tonga mawhiti toea o le signature a le pale mio Samoa release lo tupe lea io e o le tupe se lau 50 miliona au se talia Australian money e le sa mai tupe la a wa fa pe o me fa nganga mo tonga mfiti o lono winga po le atu inga vai nga ni tiu fa pe e alu fa teler tanga ta le ma wolunga la rank so oi malesi o lono winga alu le rank le vai nga tupe e pito po wala tatu io e pe vai lungo le rank o le au i le taimi le nei o lono winga foringa mai e ma wolunga fiti so ia ma sa o le lo faifo sa ia so ia i matonga lo vinga la tatou e le titire le tupe mo i pe a fai e vai according to the ranks o au mai e to patole o ta upu te fia tuli lo ainda o le mau tutu o le fionga le ri pale mia na tele saini ai le melea na tele saini ai le melea o ila le no faitau atu isi tusinga i o sau nei. Ai mese lava fo i fake pictures i la tu te langolangoina ia le HRPP matoina. Le ala le no tano atu ia o te tano atu i lunga o loo i loa mea tau lakapi. Ai langa la o le tano mai tangata ia. Le ai mase mea se loa tau mea tau lakapi. O loo tano mai ia i la tu te le malama pe fea na au maa le uni la kapi mai lona amatanga. To tele foi vanga ia fasalau na tele loa. Loa le le tanta le tutala. Io ai sia
e le i faingofie le auauina o maa e tau atiae le iuni lakapi e Samoa. E le i faingofie. A o le sifi fo'i o taimina, o le ko le ki tupe le a fo'i. Sa e taimi ke entai le pia pā ke e tongi la tupe. Pe ta i lusu sene po le alava me sa e. Nā rolo foi nā mele ai. Le i loa po o tangaina o iei nā tupe. But le mele no loa e tangata ia. Pi o main people in ringa. Alan Gray. George Meredith. Se Yuli Paul Warwick. Oi maisi. Pe o tangata ia na lato ioe. Na alu isi vaenga o lo latu tamau ainga. Mai latu tanga. E whaatupe ai. Wa whai le tupe le uni. Le ni tupe le uni la kapi. Aina affordable lava. Le whewa i o le au o Samoa. Le nawai timi e tua. Na i foi tua na nga ia tono Samoa. Na latu foi le tua a Wales. Ioe. O lo temi tonu na. Na tua Wales. E le i tonu. Temi tonu na amatai Michael Jones. Ai le mekinga Michael Jones o le All Blacks. E loa tura Wales le mate i whaatasi tonu. Ma Michael Jones i tu tonu o le au Samoa at the time. So te mata e lale nate mi o te wawa aia ina i tangata ni. Pe tau langona le leo fui le ia whai o tō ninga. A pe ono whai atu, e le aini tupe tau te li vai fui nate mi e su e tupe le iuni. E le avatua fui e le fui se tupe le malo, se tupe tele le malo allocate mo talonga nei. I le whape fui nita tu whaalongo fui o vatu ni tupe mai whafo vatu e atina e le rakapi. Le i tai o ta whaalongo o se mea tau tupe se miliona. Afa miliona. Se lau afe. Se tupe ale iuni. Aioi. Na u loa le lei na u matamata to toa ma u vai e fua ile. O le au mua na mai e challenge le triangular tournament. 1982. Na usawai. Na usawai le au le na mato mai fiti. And that was the time when we were camping. Au cample au itai avele. E te alu mau talo e lua. O lau tasen fua moa. In other words, toi whawhanga e tama ia tamata alu. Tele o le mea ai e sa whai a iuta salo ia pena whaonga e toi inao se Yuli Paul Warwick ia tele o mea ai foi e supply ia le hostel a avele. Na tau si e mato. O le matuto ninga na whaonga i le temina na whaatau sa o ala e le sunga ia se Yuli Paul. O le ese tō ninga foi. Tō ninga na mato mai e ese loko. Plain jersey, blue jersey. Ese loko, o le ese tupe print ile. Ia wafo e su ile meo le loko, le tantau ile. Tō ninga momoa na usa waisa mo i whafo le ese loko. Io e, tanga ia. Ai lunga le se tupe. Whaatau tō tasi e le tangata i le tō ninga na mato mai tasi tō ninga. Whai atoa ene tournament atoa. Io e. E whaftai i le tua na mato atu mateta. Io e. The very first time to a malo na fit o Samoa ia fiti matonga 1982. Io. A whano mena o la kapia mena ele a ngaina mita ta mita alo le te minei. Langa ele te i o la tau i te minei. Ana le aile i ana nafi ele ai te minei. O fa mo o te minei to develop a wild whanau le rumanai. Ele fa pe foi la te mita o man matou teni. Ana le aile si tupulanga i luma tomato. Mato te le mau foi la vanora. So le upua development o le mea tu fa so te yo o man te minei. Ai lema fai la o na mai tangata ia fai mai e complain le sengi o le fionga le i parimia. Wo tari tonu. Wa malama le li parimia.
50 miliona e ave male iuni la kapi. Pe a whapea le a vai equally ia le selau 50 miliona lea. Ele ia ta tia la le fionga le li pale mia. A whapea la o au. Po oe lea e te pale mia. A e tilo mai le tue ngā tūranga le iei le tatu la kapi samo. Ai o le tupe lea ngā iatu. Toea o lo saini isi uro tupe lea. Lea i la. A whai o se pale mia. Lea i le whapena whai mai a saini loa. O te tilo le lau te lenga o le mea le tūlai mai. O le tūlanga le iei tatu o lo kapi. O le hana tūlanga le tatu o lo kapi. E te lolo me sili na matanga. Leanga o le au le atunu. Ele se au se iuni la kapi e sawai. Ele se au se iuni la kapi au polu. Ele se au se iuni la kapi e tutuila. Io e pewa pena le ai. O le au Samoa. Ai le se voice le malo Samoa. Ia le au le. O le me sili le na matanga. Akli. Io e na ona whapea, ele leila le taimile nei, o lea ua iai le tupe allocate e malo, mo talonga uma including rugby, o lona winga le ui i le taimi o le tauatina e mai, ele iai se tupe. Io a whai e mana o mia e aisi le uni la kapi, i le malo, i le nā waitau, au se upu wharu se tupe whapitoa e se mai le malo, mo le la kapi le e se mea. Na sauai le e tangata nei, e nai to ina nei, na tau mawhaia mai, ele ese mea sa ilele na whaile atina engo la kapi. Nada. Ele se lau tala le whai atu. Ioi. Lade pauala na mea na sauro i tutonu, oso tutonu, whailanga o te ap ese male au ele i tutonu, ele i o tunsa ilele. Tuile man na fula sa ile ile matou temi ile tau mawhainga mai o le uni la kapia le atu. Alela wa va ai ile sunga ile i pare mi ai. No, you don't have to rush me to sign this. You don't have to. Ele te tau na tau rush mai o se o tilo. Ia le la fa fa pela o ula pare mia ai mesela le te mana malama ile development yo la kapi mai lo vai temi o lona winga apa pela o uma sani fiti sani tonga o ora no tera fatua sani o rua but hold your horse, wait your moment fatali se vai langa te rua le o malama what is going on in our reunion yo le no tu pele o mai le fa pe o uma na vai mai e le tu pele o mai sa ho sam more pacific io to a fa pela o le o batua o for example sa o ta aloma over ai fa fita hauli o le atina ina a maua mai la se tu petele fa pia a o le fa mai toya o ele le sangi o te fai atu ono sai mai ono sai mai awole rushing mai so tiro mo se vai po ani me tau fai mai io ai leo mai o tu tau fai fa nati mele langa ile sta mai tupe pe a fu ele mativa o le uni lo na amata tau lana fai fa le mai fa fe na fai fa le kuri ese kuma lo le ke fongo i tu ese al fa mo foi la ngimia ele tu lia ese malo o tangata e sa fa ile poa o tangata e sa le uni o aute tasi mai tu malota tasi o la tou le naturia e muli a fa mese tala ale malo langa ile se me fa pe o se me fo le PTP o se department tale malo e tutto tasi me vola lenta alo ia te malo le in melia ai le ai ia se muri fa mese tala al pale mia a tangata mo atu dia o le po atele mai lato mai uni la kapia le tu o la tunga vote outinga tangata ni o uni la kapi foi e fa le tonu ro tangata I sa fa ile panel fire
Io pena fa tu e muri apa mele malo aisia langa fa e tete fo ile meo le a fio me fa porkiki I tu tonu o mea a o tangata I tu tonu o mea nei o la tua na fa ia decisions o mea io e ala na apa mai le malo langa o le ile pa te le malo tupe fa tau miliona foi tupe malo le a mai e develop me tu talonga including rugby. So ia tea o gavala ia o le tangata na tafe foi o afui ma so fa lo to tino nei pa ia o la va ai la mea ia o ai tangata ia o fifidi le port ale la o la tona ave sia le la tu te telefono e ave sia le la tu ia ai le nga o sa fa ia o pule fa so atu te telefono o fa urulunga o unit itasi pa se to fono pelo fa ia o tele manatu foi o minister mo apa mea ele ai leanga ele o porkiki e mo involve mea o tangata o filfilia tu tono yuna kapi tangata na o mai o ai prestene o ai superstene yo ai a mai ala fa susu ala tangata nei me fentara na o I la va ai mai lo ele malo a va ai mai lo ala le malo ele ma fai tangata ia na fai se fai unga ele mele then a mai lo se fina ngalo le malo ia ele utele manatua uia mo apa ia le malo isia e tu mama wa por kiki ma me ia langa o le me tu to tasi me tau ta longa o le me io langa ia le e fa te tenga o le environmental politics tonu me a tonu o le va ai foi le na le fionga le pare mia io ma tiro mai ma le tuena sen fatu e foi la na tiro ia pa wale me afa pi o na watu tonga mafiti ia sign lo then go ahead and sign it na ta ofi lo le malo o lana share ta ofi lo le malo isia langa le mafaina tatu fatatalia le sign le tatu pale mia aya afi ai ia tunu ulanga o tupe mai uma mo le development o le pacificato ni te ua fa pe mai o pe sia o ta fi io mo wa ia a fa pe o le ta fi le fionga le li par mia ona o lana ba inga la tele o le anga le tatu o kapi ai o te langoina ai o lo u le taritonunga ia mua lava pai le fono le poa pai le fono yuni la kapi e fie tu tono Samoa ai mai fai se fai un mele o le fai sa o ana fai ai io o le fai sa o ana o te tani ton wina ya o te le manatu e mua mai ele malo ne ai pau le mea ona o le o Australia vai fele ia Australia matu te tele e mo ia o la kapi o mea tuto tasi o mea tautalo ai o tupe au mai ele au mai sa o Australia ngoto sa o tonu o le una kapi so se mea from government to government it go through from the government to the other government so le mea lana le no fai atu a fa pe o le a pusha tu pe e fiti matonga tatu pale mia e saini ona o fifa then go ahead and sign it yo saini a o ta ofi lola iele el malo o tupe ta ofi se fai se settlement o mele al fautuanga ia i o to ye to no le porta le tatu ni la kapi ma yuni la kapi uma samo o toe ave sea ia le telefono fai se peno ave ese tangata porkiki e tonu tangata io porkiki ele le tonu le poa io mena le no no musua uia e vave apa ma ele malo mele
tele tetonuia. Pau ale involvement tan malo le, ona o le tupe lo avatu. Tau fiofi le malo, e le o le tau fi ina ia whape whao ngā le malo, inisi manatu. Mai whala i le ai wha le malo lalangi. Le taimi o le tsunami, e le i sau, e le i avakua e tauna stupe nei. Ave sako ia le pata, ia mai la tona afia i le tsunami. O le whamaninga leo le tala leo titana no tuai. E le i ave sa, even though lai malama ia, o le whamoe mo tupe na watu, ave mo tangata na afia fale maainga i le tsunami, peitai. Na watu ta hau fira malo. Whaasoa i le malo. Le lanta tu wa i len complain le telo ainga. E le talafia ngai le 4 miliona na donate tu lalangi mo le tsunami. O le tau fiofi i le malo, ma le tala. O le matu whainga malo, e matu te lewa ai to a certain amount of people. Matu te wa ai le manuia o Samoa lau tele. Meaning, o tupe ia na watu le lalangi mo le tsunami. E ele tupe ave mo le tsunami. A le tele roisi tupe, e whaasoa i le atu. Ai le o a fia la e fiu e tau whaamsino i tala tupe i tono o fono. Mena le na fisili pe tangata e o mai temini. O winga na me wha le malo. So se to national watu e to ne o il malo. Ona wha a wau role le malo ona avilia. Pape vela tupe le. E ia le tarito nunga o le tatu whainga malo o lo i temini. Ua aware i le me tau o lea. O le transparency. Ua aware iai. Mai le to iai se mafofongo le malo le i temini. E tau valea inisi a me whapea. O la uva aile na i le tula i mai o le fionga le li pare mia. Le ue temini. O lona tula i mai. O le amatanga fo. La me tau le amatanga fo. Amatanga na ia. Aua le na o le tala noa i le transparency, accountability, good governance. But only words. Mena. A whai o whanongono mai i le fionga i le pari. Nima le to tele o tato. O lea ua tele tala whai mai pe aise au tau fio fie le sangi le pari mia. Ioi. Ai le o toe nā male la inga Samoa. Lea a fianga tasi le nei le lolotu pe. La kapi Samoa. O le Rugby Union. Ni ua no fom fa Samoa le la kapi Samoa. O lo lato manatu a fa ingoa le la kapi Samoa. O na tula i milo stulanga lele. E esa le meta o le sui le ingoa from Samoa Rugby Union. Tula la kapi Samoa. Ai sui e fo ina man meta o le ai tupe. Sui e fo ina man meta o le ngaoi. Sui e fo ina man meta o le mata pea pea. Pi o pa. And that's corruption. Yoi. O upu na le tunu e whamatala ele meta o le corruption. Corrupt. Le atu langa le te vai le au ka pia tatu atunu. Wale tasi le lua le tolu ftuti fa se la wafen tala no aitanga te nei mea. A leo te whai atu Samoa. O towi e le board. O towi e tai o iuni la ka pia Samoa atoa. O towa e iaile ave e sea o le te fono ia ma le board pi o iai. O towi e tai o iuni. O tangata i sa whawhai tonu e iai ia tangata i. Hei linka mai kukongi e le CEO. Kukongi e ka le vai e le development squad. E linta mai tupe. E te le fo le involvement ia. E le koe fia kukongi e kunga e le iuna ka pia lalangi tatu ia tatu whengaro aisia. Kua pa wale ranka to la ka pia. Ioi. Tua pa Tua i pa o te le ai le whai mai te create another rugby team. I don't think so. Foi le te whai atu. Te le lo taimi tu i lo wola i menea. So te marama lama le iai.
le ai masi awala mfento create si mea le se metsa io leanga a create ale mfainta tu solving fa fitau le I pura la vala le si me create e to yo fo ia me pe a le ma find solving fa fitau le o le fa fena how can we solve this problem here fire ko ke fefe e fai mele ko ke pala ai e fai le mele io o tangata I to tonu le uni la kapia sa moia e awata te whātaritari e apa mai le malo e whai mele, o le mele o tau e whai. Leanga o consider le uni la kapi is an independent illicit department te le malo. Even though o lea e allocate e le tupe le malo, alanga o le lava consider o le vaenga tutu o tasi. Alanga o le la tu te ave le fua. Le la tu te tau ave le fua le malo. Le la tu te tau ave lenga le whapea a watu whapea mai. Oh, he is someone Samoa from where? From Savai. From Leai. O le au le tunu. Po le a lava le tulanga o iai. Lau fionga le li parmia. Tu ne vai aso. Ta fio fi au te vavesengi pea se va na pe la se to fetu una inga ma ele fa to nuare to fa. Ai o te taritonu wina lo ta o fiofi ma mau le sainingol. Ele se mai tu pesori. Se lau 5 miliona o kasole. Oka o kai sole. Io. Ai fua foi la o esa mo expenses so meio feo ingola kapi. 50 millions is nothing. Io. O le miliona is nothing. Pe ai tango nei e whatupe feo inga o le tua I lea mea, tua I lea mea, tua I lea mea. Le te tenga whatia. So e taunga tāle le talonga. E taunga tāle si taunga o lana winga. E mo o mia tangata e alo lofa ia Samoa malana aula kapi. E mo o mia tangata monia e loa e alofangia Samoa malana aula kapi. Nā pe o le la tele lo te miu te tana no le issue le langa le fau lungo le upenga te whailangi. Te watu le pu e mai le ata o le lina e CEO. Ia ma tusinga. A talu watu foi lai comments. Oka okai. O le tele o comments e le lei e whatupu la ngona e ave ai le pale mia le moni. A o isi foi comments e whai pongi sai lungo le meo leita. E whai lunga le meta o le leanga o le loto. Io e. Ia, o le nā. O te le agree, o te le talia o le meta o le toi whai o sisi uni la kapi. E na o, e loa ina le vai o le tatu atunu, pe toi whai sisi uni la kapi. Io e, I don't, io e, o te le agree ai. Pau le mea o te agree ai. O ke disagree fo ia apa ma iene malo e fix. O te le langoina fo na mea. Io e. Pau le mea o te langoina. O tangata lea ua I tutonu. Io e. O ai I latou o loo whaatalanoina ma tā upu tutonu. Tū lai mai loa. Io e. Ma sui. Ma tai o unit, a pape o le uni a ana, tu le mai tai sui o le uni a ana, tu masanga, fale alili, alipata, pasali le ana. O ila tone, e o mai as members, mai uni la kapi umasamo. Pono fatasi male yoe. Langa o tangata ni, o ila toe yele ki matatala. Ile mfai fai e tule epa na o ia se mea pe a mana na o ia tangata ni e avesero. Io. Ai ala la untuai na avese. O tangata ia.
ona o tatou tusi le faapeo le malo ia ma le le malo o te tatalo a aua ni vave apa me le malo mele aua ne i vave apa ma iai le malo le nga isia e faitauina i fo'i ia le tulaga taupokiki ua afia i me o se upo se toi faisisi ni la kapi I don't really agree te le langolangoina io e isia a fai to faisisi ni la kapi o le ita orna tale i le ni la kapi me ia tu i e fa pena langa fai o sa mo ele se tu tele sta mai tu ua e fe me ia i solo ia i te i o so i o i te i o so i te i a o le mea fai le mea mautu te fale tonu roa everybody can replace everybody can be replaced so se tangata e mawhaina sui a sui la sui ai e sui o tau e tonu le inapi a mana fui a vese CEO fono le board fono members uma a vese al facilitele ale le tu le mai ala me le mfen tu pumei o le ale me le mfen tu pumei e pe o i le una kapi le ata le o lo tu tatu va ai i samo le mea lai ona tele ta la tangata ma fa o ngale upu le ta ule o le fou malo treason o tanga o winga o le faatanga o le faatinonga o ta upu nei e atangi ai mea ata si foi paula le mea o te tarotalo o iai ia awane i vave a apale malo e fix le la kapi a ia vave a apala le malo e fix le mele o le ale mea fou malo e sa o pe sele tala nore o te tala no tuai o te le nau o te faisi si uni la kapi o te le nau foi au e apa mai le malo e fix ia le la kapi e paule me fia ai lo loto o le through the government of Samoa le tupe o lo fa mea lo fatu i Australia manisi atu e leo ave o ili ni la kapi to o inana e iai lo tatonua e mawhai e ili ni la kapi na play le malona play le la part saini le tupe e ta ofi ia i la tupe se i vanga na o fix le una kapia sama otherwise e kong i le vai le tupe na e tongi i le vai le 5 miliona pe afai e o le 5 miliona le vai o le tupe al Pasifika al tar sanga le tatu malo yoe na mana ia a wot va vesainia fata milo e pe fa pesi vai po le asenga luenga tangata i tonu le una pi e lau te le mawhaia lona ve se meia. Tatu loro la iele, e sa oala. Pule tu le epa ia Samoa. Ioe. E le mawhai loe e le uni la kapia by themselves na avese. O ne i whamoe moe se si pape apa tu ere malo. O te le taliton wina i lo mafau fautu a tasina oa. Ioe. Esia. Leanga i le se mea wale involve fua le malo me tau lakapi me tau porkiki le lakapi me tau porkiki nai manei au i le control le malo me tau finance wala le mea hold the finance hold the money e tu mai le avano ia i la tau i le uni lakapi e fix le fafitau i le ala tu le fixing ala i le wala se tupe ave iai a tu fa foi tu pe Australia well it's better that way nei lo le io a fa pe a vatu ele tu pele eat the same people o tangata fo ina io o le ale io ile se me foi filfilia i se tu atoa o tangata o lo involve la kapi
I le se mea ona filifili fo ia ini pule nuu mania le mfai. O mea lava tau tangata o lo i totonu le pōte le lakapi o le panel whatever. Ia maulu o iuni lakapi uma samo. Nei lakapi, nei iuni lakapi uma i totonu le atu. O inae o ma Yesu i te totonu, te tofa, te tolua. Pe fia sui me le iuni lakapi o la tau le na e mai e faia le vote o le mele. Ioi. A foi le te fai atu. A foi te tala no mele e au ia lo uloa le mele. Tanga isia. No involve mai ai mene o la titi. Tala vo. Ioi. Na ova ai le mafatia o ilatou. Na tau mawhaia whaatupe le iuni la kapi. Na ova ai iai. Na o whaalongo iai o te ringa o oi tangata ne. E even though o tangata tele tupe. Ai le fa pe tele tupe na abi umale tupe la kapile ai la foi run la kopisins. Ai le fa moe ia sa mo esa. Le se tupe la tulu na te mi mo ia mea. E le ima mafa foi se mafa fau se malosa mo ni tupe to a fou nei whainga ia ina ua profesa tano. Le na manino. Ai le mwhainta tu filosofin fa pe create siri la kapi na. No. Ele mfai tatu whalangolango i le maloe apa mai sui tō whinga ia. O te le taritonuina, mai le te tau o ni tatu pa iai i le mena. Aioi. O la auri fo i an malito, o tangata te lelo na le whai tau atu le epa ia e whi mai ele i le ni whailonga. Pio fai tau ngana tu le epa ma fontoe ma le li ile skorsi pi fa pe fa lima. O foi le ngosi i le upo. Le fa lima na fa skorsi pi ala u marka riele i o se minsta. Ia ale e la tu te le lo o le la vai la le te le o le ma fa o pale mia le o ta o le senia. Tu so ia ta muri le fa ia senia. Ai o te mon ma watula o fionga i li parni. Hold on. You're the man. Ngai ke lo mo wa ia fat au le kele for complain sole. Io. E la utan no fa pe isia. Na foi sa la kapi. Sa ta involve meia. Sa ta fa longo le o la tangata na faia uni la kapi sam. To te ro to e whanonga mai le loa. To te rewho i isi tangata ia la to te le loa. Langa na o whaalongo i le oi. Alan Gray. Paul Warwick. O la unu lea George Meredith. Pio nei to i ina na mo ia. Ia te lea nei ala tu whastupe na o i tonu tam whaingo le ina ka pisam. Ia. So pio le mela le na. Le la ua watu nei tupe te tele whapea. Ai o te whai atu. Whainga tanto te develop le tato o ka pi te mine tūlanga le rank le o iai. E whaintafu in tato wawa ai ni moni meo ni sponsors. Whaintana maua tato sponsors mela na ta wai se CEO le lei. O tua inga tangata foi wai longa i le lalolangi. Tua inga tangata na leo si tua inga tangata foi le whapea e whini whailonga o iai. E oi. Ao si tangata recognition. E recognize i le lalolangi atua. E oi. O paunga tua inga tangata tau te tilo iai. E mawhai o na tura. O le lila CEO te mine, mai mau taimi. O le matua ma i mau o le taimi. Te le i loa pe na whawhewhea na CEO. Seo manu le ngortata, le la po ala iai. Te le lope whawhena mau o na tangata le post lea. I leo si tangata i loa, te le loa pe whawhewhea na i loa New Zealand, Australia. O si tangata fwele o te whatulanga ua ia tangata tatu well known. I le lalolangi.
apa umaila ile nei tunu pe fa pe o yei fe silinge tangata e lo ile nei tunu mo me o ile lalo lagi metal sports ia ile malfia ia se vanga nai ia nai tama ia e lango lali umala karia Joseph Parker chai o petaia toinga tangata na o toinga tangata na o tilo ia tilo mai nei tunu ia o tama football America foi o litaya o tele te miwa o longa o maua mama Super Bowls tu na fa pena tu sa pele lo ni sila mo stadia ai fa ngo fiena apa mai i tangata America so to inga men au le lila sa fa ni si o warta to ia tele lo po le a foi tele lo po le mana i urta to la kapisa mo i to inga tangata na o ia le foi ia Brian Lima le foi ia foi le ngo ia tulia popo le wa but Paul me foi le ia tulia popo ia ona pe ona limitanga ile la kapi tanga kapi e pela o to inga tangata le ia ile ori fusu ele ngata o fusu a welo tangata la kapi la io pio to inga tangata fa pena le te tilo te ile tulia fo tangata me tangata sala kapi ai tumtumunga o ia mea o le tangata e moni le alofa ile la kapi le atunu wa tusa la po le ale ma ati le masau ai te le alofa lo le la kapi le atunu ia ele ayala ele fayala tupu se mea ia olna le aso input ele mele o le fofoina o fa fitau ale as toilo fa mata le ma fu anga lai ele na fa finga ta ya Samoa ona ave eseto ina le male martu langa o le tatu o kapi famata le mafuanga le fo tatu o ma fo tatu o porkiki e fa sar to ina le io ona la se vai la tele o ele te fa lo no mai le ala sa wa sila la tele ye le se fainga te tau no fainga ele o fo malo ne le tu le wi na tala e sili tia u woni va a par fainga malo e fixi fa fita audio la kapi ia vave a apa le malo e fix le fafitauli o le fo malo tu le kapi atu no isi e langa o le fo malo o le mea fa le malo o le mea tau le malo o ila to e fo ua le malo ale te nunga foila a faile ele mafai ele fionga le pare mia male no fo inga de termine ona nga ile mele le mau te pese tua ile meta ola o le trisen fo malo so se tanga e fai to ina le ua fia se launi upu io anu sa fo iso tato roto maulalo fe ngai meia io o te talo fai se whainga. Wa ai o ma ko leki o ma na saunoanga i e whailunga, pēnta whailang. E ela na saunoanga no wa i nei, wa potor toi ina toi alo, ma toi tau mawhai e au mailana upu foi lele o Samoa, o le atu nuu mativaelo. Au tuto e oa e avane i lunga lana upuna. Leo to e no foto i nau to e tau whai e teu e leo le winga na o lana tala pepelo. Ioe. Sifio kalpelo koe kam whai e to e tau whai e fix ana mea mata ngā na mafua ai o na se ese to tero tangata.
no mata po ona nafi ena to va vai tu lana por kala mena to no foi tam fai teu lana u Samoa o le atu nu mativelo ma ave I lunga o ta I o malo ma le lato va ai o le ale upu palangi na whaonga le li ai wha Samoa upu le o Samoa mativelo yo e lea ona I loa he knows lo ona malam lama ona I loa le lei ia le whaapea atu o tangata ia teia na ona I loa le lei le mena whaia ina ai le ona I loa le lei o le iwa se 4% o le atu e la tu te le tu langa ngoina so le to tam whai teu ro nala e teu na manatu mana tala ua masali pu vai ua ila le atu se vanga nale au vale na murmuri ai se vanga nale au fesusui na fesusui po ngi sa tu ai yo le mana fai nga fa pe ase vai le mafai la ona a fa pe le mafai na foi na fix le mele ele fai nga malo le mele ole se morir tu la fondo ave tu la fondo dan o ia na mo mo tau tala e upu palangi le o treason na ia mo mo 2020 a o le o mano fo ingo le 2020 o ia lava na o mai luma le upu le treason fo malo ai le te tau talai ele te inga na ia o ia le na o lona le na tangata o le tangata fo malo so se mea e pua I mai le fufonga o le tu tangata that's him o lona tangata tonu le na o lona I tu a inga tangata le na pata o facility lea o le mawhaila e ata tatu malo o na whaise whainga ile le o matu fo ile taimi o le isi fo I pa le mia na tula I mai malana upu sei malea ia leli ato le ali umala na 5 tausanga ada usui o le tu pa mia a fela me ta o sei o le au I foi la fale a uma tele mo la ufionga le di par mia o lo tula I mai te ma tele fa o so la ufionga na ona matu fa manatu na ona matu fa manatu ma fa manatu pe ai sia langa leo tatu va ai pe ile fa tala tu le ni tu ngata vai ile popole I mei fa ia tu nei le foi e whalongoro mai o tato uso I tutui la manua. Le ai ma se ke tau fua whale tono o le mauta ili uma mana ioi. Le ai ma sana fe aua I mea ia. Ai vai ua apa I ei tangata fōmaro. Ioi. Ua apa I ei ni toi ina fōmaro. Whanga maro le lutu la mertemine. It's about time to do something. It's about time to do something. Ioi. E le mawhai lona tau whai se me il melea. Pero fatu o le alofa ia o le alofa. Leo tatu le vai tau o le me tau o le alofa. Vai tau ni nei. Ai a whamatala la le alofa lea tatu te whamanatu I nere kirisi masini. O lea, whamatala I lea. Se o mai ngia le season ne tatu le season le Christmas. What is Christmas is all about? And the whole season ne te tatu ie. Lea le me whamatala le season ne tatu ie. A whapet whai mai o le alofa, o le ala le toi ngā alofa e whamatala le season ato nei. E le whamatala ina I o tato emotions. No. E le whamatala ina le season I tato emotions o ni o tato langona, whalangona. Le ai. E whamatala ina I lo tato wola whatino. Whamatala ina le alofa o le vaitaure nei I me whatino.
Io o le me fatino. O le fai unga o sa on fai. Fai se fai unga I mea. Ele sa o lo fai unga fai mea. Le manino tato Christmas. Ele sela o tala le fai atu. Ele fai alo se fai unga sa o tato ile vai suole. Ele o manino la tato le meta o Christmas. Le nga ofisira nei le te upu e whamtala I ta sia rato ma te o le alofa. Ai sia meta o le alofa le vai tau nei. Le nga fai pawana me na fio mai Yesu lalang. Na liu tino tangata I le atua through Jesus Christ. O lea. Le alofa. E alofa ia te ai. Alofa ia te oi ma. Whawewhela na whamatala le alofa le ia tatou. Pe a tatou le whatino ina. Le whai unga sao le whai. O matu le taimi o fia mei. Le mwhai ona ia whaatino ina le me tau o le sei malea. Le ala tu inga alofa nen tatou vai ai. Se alofa. Ne ai. E le alofa fia me I le atunu ua whaatasina. Ioi. Wa ana alofa. E whataunu na upu. E le I whai e se upu. O ia na ia whai a. Sei malea. Ioi. Ale atu ranga le tatu vai ai. Merna, o le whautuanga lea. I le tatu whai ngā malo. Ioi. Aua te, pau mea, whaftai lau whionga le li pare mia ta au whilau sendi. Au te whawe sendi, nai le lei se lau pasene. Te whawe sendi le tupe. Wa ngai go through the government. Au leo ngani. Fix ya si mea. Ta tia la kapi. Se I whai muri la kapi. A fix mo muar mea. O lani mea. O le fau ma lo. O le tangata e to tasi mani nei vaenga o tangata. La tu te fōua le malo I fio upu matala. Fōua. Leo o tō langona le leo. Ioi. Tasi lea maunga le la whafsanga I lau whionga le li pale mia mara tu malo. Maunga le leo o le ngalu le leo whafua te minei. O le ale te me whati ai. O lea. O le whia ngai ma whai unga a whamasinonga. O le ngalu tele le na le la whia ngai ma tātou le te minei. Ioi. E leo se tama I mea la titi. E leo ni mea la iti me hiu whia ngai ma tātou te minei. A le ale me tātou tilo ia. Ia o ngāre whi awur ki risi masi lea. Leo o tātou iai. O le ale whi awur ki risi masi. Le ale me ta o le fio mai. Le ale me ta o le liu tino tangata. Ai sea. E tasi alona upu e whamatarai. Ina ua alofa tele mai. Alofa. Ina ua alofa tele mai le. Ai fua le alofa tele mai. Ina ua sao a tatu whai unga e whai. Ioi. E se lo au tau a whai unga o tau tai o le malo. Safa le malo atua. E safa le tunu atua. Pe au na se au tau whai unga whai. O le safa atua leo Samoa I whai unga tu le epa. I lona vai teimi. Tele me o safa I le atunu. Le ala o li liua fuli e le atunu. E fiu tu le epa tu I ele to e whaise, ele to e liu ele. A o le whautuanga le tatu maro. Ia tautua nā au tau whai unga whai. Ia alofa. Ia moni le alofa. E matu te le tau ana wina. E o le matu ngā luenga wha manatu. Sila tutoa. Ton mana ve. Whai atu man whai atu o langona. Masara te le o langona. Pe vave saini ia le ali I pale mia. Pe le saini. Awal mea whamanatu o latou taitai o latu, taitai o malo. Ilo latou vā whataitai. Ono sa te isi mai. Se wa aipe ono langa o lelei o rua fiti matonga. Nai lelei o nau o lelei tūranga lelei lua kapi, nau tūranga lelei ranch o rua au.
isia le lei tangata nai whafoina e le se melanga e break down no communication nala au I te tau na communicate te ta I o tatu malo pe a whape o lewa rush mai fiti matonga I sangiron mele le ai le whapena whai give me another week let me see if we can sa ili se whangele le mele le o tai o malo o la tau e communicate a rush mai fatu ioe se le ya o bua nai le no le uni la kapia to watu e on sa mai se I tau fai se vai fo matu ta pule ioe le anga ava vesani fo I hold el malo le tupe ia le to te va ai to ina le sto ina le sto ina no fo le ma le e lolo foi to ina tu pele polan o le seni le la na o tala matanga foi tala I tatu te vai io e te le popole o tatu pale mia la lava le leilo na to afia ngai ma to ina le pau al fautuanga fai se fainga I to ina le io fai se fainga se me ia no fore le ma malo ro le ai o ni io no to e fa le anga ina ma ia to e fo ua le malo le anga e te le io fo malo le fai to ina every single day o le te le io la nga luenga fo ua o lo fai e fa le longa o isi te mi e matua fa fakti mai o le ngalu e sa e le ba io ele tatau ono tatu tu faua meia e fai pea le mafofau io ele tatau e matua le tatau lava ona tu ier mela no fionga li pare mia moa ua I to tasi I awane e vave apa mai le malo e fix le fafitauli o la kapi tu e pia let them fix themselves let them do it a fix le tuition fix le fo malo le a ole I tuai io o le tatu whaatanga ina pia o le mele whaatanga pia mele whiwhai pia na leo tatu wa ai I le whaasere mutu o le whainga maloa fia me te nau a ue to e pa I tūranga whapea leanga e whaatanga lafi fu e tua to ina te lelo na fianga nen to e apa I fia me to e apa I fia me to ina le mafuai a whaftai I le tua na papatu e le mawhaina la tu whaia se kourise o le aim le na iai o le aim le na iai o le ana o le whai numero e mwhaina tu whatasi no matter what I le whaia po ai whatu asu e mulmuri ala tu parimia a ia to I lalo lava le fionga I la uli al malitoa malanda fo I tu lai mai o le latu aim le na iai na pa wale mea o se foi numero e mawhai e o na pausia se kourise se tu whatasinga o ni vanga au meu tu e tu whatasi le lua lea ma isi tama I vanga whauwhaina whaina I latu te le au si ua ma mau te le luma ia le whatutua I le atua sa motasi io na le ala ua I loa tama I tai malana whainga malo ua fail au se fale a onga le leile na mo la o fionga I le li pare mia o se fale a onga sili le o na matanga o fie o la o fionga le pare mia o samo ia fai mea I ntula I mai ia o ina I tato I mea I ntula I mai ai le mawhaila na o ina I tato pe a le tūr to ina le me tauntu iai whaanofo to ina le me le ili to ina le ili me tatau o na whaanofo ai io e a leiti o la tu te lango ina
e fa io e fa si le to ina lea malo la to leilo o la to tangata sili na vai la to lang ina o le tangata fo malo io o le tangata fo malo o tele o lopo la tu langa o yele kisio tama le usona tamo le ele ai a fua fo iai ile na fo ito le a malona kis le sa morte mine la no fo sa morte mine ona o fai unga fa masino tele o tele iai o tele vai po le ale mafuanga ai a fua fo tau fa le anga o ngari le u fatanga mai fa o ala vanisi conditions o fa popo iai e tu sa lava pe a le wa lau o mai na apply i le li o king fai popo e sau ilona ainga i temi foi fa pene ele italia al wat pu le li o tama ele loka tafia same thing defamation o fair defamation e allow to call a fair defamation e tafia official le ua vevesi i mo mea mori mau fale alili atu te sila fia mori mau lena ave fanga oi lena la tu ia fontoe to matale mata no tu po salu ai lalo le fala na mea salu ale to no no ilunga ina o malo fontoe ia to mata yo ai leta te mata tutu ai mene lenga isia wa yai similar decisions na fai momo e similar ma meio tu le metimni au le lava ile o yesi fale a onga le tu le mai yo o nei me foi o le meo le oso i tu tonu o le pipi mo meo famsinonga tiro to ala mai ai o le mema nino le se fale a onga le sa mo e maua ia mea na o mea i no sia lava mea tatu te mai moina mo tatu faita wina i mea o lo tule mai i lo tatu o tunu o te talanope i le upu fou malo o te talanope i le upu fou malo o le mawhaina ave e sea le to ina lea male lakapia lea tu o le tatu faita uli melea o le challenge ke lea sa mo le mawhaia i uni lakapia sa mona vese ai se me o le mawhaia i le pale mene o Samoa o na whaatino se mea tau fou malo le lunga o penga ta whailangi mai le fia tau sanga taruai upu matala na sauno e to inele o ana whainga tu se foi pele ele fa ini upu a o le au te lenga o mea na te whaia e fou malo ia tangola e silasila la Samoa leana nofo ma whaonga le upu le tuisen i le paloto le lua o ina le awha iui u lavala na nofo inga nofo ron whatu le lafo whain mai o le lafo le awha a toe fo i atu whainga paloto whatu le lafo o le mea tau fo malo fia mei la auli a le maritoa o olo ma whamuina oi wheno le atinu o lana point na tafa matala ila na mta upu le tuisen o le whai o le fono ai o ia i foi ia ai o ia whai le rato a lai no le leia uma na whaanoi tangata ne uma len whaanoi to whaanoi uma to whawapo na to wha o isi tangata fu rafto a recruit e whai ele vai whau whai a to whale na whaanoi uma mai a
Ioe, na ui le process. Ele mfai ai o na nofo le fono. Ala fai mo le mau. O le ai ani mta po le fono. Ioe. Deni mta po ta o le fono fa pe without these people o le ale o le fono ma le. La lava na mau le quorum mo le fono. E fa tau nu wai le fono. Isa langa le to fa lava ila to. Sa uli si temi o nofo to tasi to nga to la yo. No foi lom fa tu le lafo. Ioe. No foi lom fa tu le lafo. Ala menta to vai ai. Buri ai o fia foi eu fai le mele. Ole o fia ai tu manu. O fia la ta oto ai le mele o le fo malo, le no foto ina le a ta fio lai so. Ana ta fe pe na fa pea e to e malo tu le pa le lu o tasi. Tanga tai o le fa pui le mele. Il fo malo. Tau sila la o to sa mo ye. Mea le tangata fau ma le tangata fa mawalunga malana lafo na fatu malona fa mawalunga e toi fo ia tu palo to lu oru tas ma fo i dominate to ina termina le pe fast fu mo tupu ile fast fu valu ia le pipi e fa iva se tu langa fa pena ua matua i nepuka nesa le mafofonga to ina ona o ia le langi uma oi o le afuanga na no foi fatu de lafo ia u fatu de lafo malona ma fau ma olunga e vai la i fainga le tu soli ta sile me ta tau ana tiro ia fia me wa ka sile ka fa pui pe ko fo ia tu me fa ina e malo ia tu le o fia me o lauri e fa pui e kongi uma fa pui ko fale leanga e mamafa fa salanga o le me o ta ula o fo malo ele fa salanga lai ia o te mi foi na o le tu ta malo e uma ta malo le power from sino aua ke i arka malo le sau le me palpa io o te ia le sau le palutan kua paleanga le pa io o le tau ai lau na fa moi i to falia le ala e fa pe ia e fa lau kangi solo ia fa pe mai ia le o tasi e o mai te mine e fea lua i fa lau kangi ia fa pe nga ke fo ua le malo mai le 2021 se o mai te mine fiu e turi e se male malo li nata mi o tasi ele o se fo malo le ngona me leva na fai to ina meta o fo malo leva ia sole al me sole pe fe sole o tatu tangata fe se fa ngani i fe e ka ke lo fa ia o sa mola e fa ia ta fiolai ka fiolai o monia ta fiolai panga pa u mai to inga fainga ia o atunu nei tele tangata le mafau ka fiolai panga para si mai o kama se se ngi e ta tia foi la ni sila ma sari langa pi ka u ia singa o kama se se la ku ia ke vai foi ata no Trump le me kwa tai ia whana e tangata misi le uru e pūr karinga e oi toi ngā mea koe ngā kuranga ngai o iai e oi leanga mea ta ur tangata ola fia sili e ola wha sausili e ola wha mawalunga e leanga whila le tele o tala ale tatou malo e uma e fuile mea fa sile mutu fa per fainga yo le tatu fainga malo yo o le challenge ata tu le fai se fale a onga i tu ngata ngata nei e iai foi tangata mai
la tu te mana na o sava vali e footstep ia e le se tala le fai atu i foi tupulanga fou e o mai la tu te fai tau la tu vai fa pe a fa pena fai e tu le pa le me la me fai ai ia ma le uta tu vai tu inga tangata lana fai la tu sila ia i tu inga winga ia ia so ale fai la tatu se fale a onga le mo tangata nei e le toi umala langa la ia tangata fai ma me so mali e fia tofo tu inga lifestyle ia e tatau o na fai se fale a onga de lei mo tua inga tangata whapeni. Ua ai laulu le atunu. Matua i longa na ai laulu le atunu. Awa e le tautulia ina vese malakapi. E umalona fai le mele i mele le trisen ne po le tfumalo. E o kome kia le to i tuno lakapi. Mena fetu a matatu i le mele trisen le afu le fumalo. E tau le to fai i le to tau fono le au pala ai le tono le lakapi. Mo ia le tala. E success lo i le mele i le fomalo. I le tu e tau whaini fono le au a iake le tu tono le lapi. Sa ora tala le whai atu. Ai atatu a mata me e fixi la kapi le ai. I le te tono e a mata mai le tatu whainga marona fixi la kapi ta tie la kapi la tau ia. O le mea tutu o tasi. Ai a mata tu i. O na whai se loa suti le mele o le a. O le fou malo. Ai vaini i loia le lei e fitala whiangai ma le mele. A whai ele o e whaataratu mai le loia siri le mele. Ia tatu titilo inisi loia. Sa ili mai loia sa moa i o i fafo pesa ili mai loia i fafo. Whaamatala au ili i ai le me tau o le fou malo. E umalona fix le fou malo lea. Le tatu whainga malo. E le to e tau fixinga ia tono le inapi. E o ko mekia ma foi le le mai e le ai no mai e afi le ngi yake o ri e sa fa i le lapi e na o te taru sanga tu e te le lango ina me to fa lua to e fai ni me pe o na fe mai ni si la tu te le lango ina o tatu ini la kapia le tatu o mai e la tanga paule mea ele a to foi fai si mea o le the same problem here e o foi o me phone na fai na matanga ile o feni me la tolu fa ini la kapia tasita mai samo tile la no ina e paule me o te tilo ia ile o fenga le par mia pa ma wala o fautu an foi ne fiafi o te talia lo ta fiola seni o te va seni o te tanga no ina a fa pe e rush mai fiti matonga te tala noa fo yo ia i farta tai liste tai miste tai le o rua nai mau runga le rua rank e si tau e me ai tau fe matu on sai me disi vai aso a ola o fautua ta o tole la kapi o te va vea apa ai o te va vea apa i la kapi ai apa mua i le mele o le trisen le fo malo e mauturo i le fo malo e le to e tau su eala e le to e tau kau ki ngā fo i muku e karango ngeme o la kapi taru wai le lopo feku e fai ai o la ori la reninga la kapi ma kokongo iungi la kapi e samo to i fesiri mai tamichi la itina e po leal lo fai atu se fulu tau sanga tau tua le au le atu 78 to 88 so au tala noa la i mea ia na uwa ai ia ina o whaalongo ia i la tō na alu le tinga ai na alu le afu alu ala tutupe tau atina ina o le au o le ina kapia le atu ai ua tuti o mai whai mai ia ma le ai o le taimi a pa uato ina le electrician po le fomalo
ili tu tau fono yo o inala e kilia uma ya male port la terminate presidente o le sui presidente o board members o le tai fono e i filo le fomalo e o ko meki akilia uma o inala to e amata to e fana fo ina lo la kapia le tu yo e o ki te minge i o ki CEO e o ki ke fongo o ki presidente o ki members e o ki uma lava o rile tutun kusa foi bola sa foi e wona e tutun leanga anda le lei e voice sola tu leo i tutonu meia ia va ai mai foi tu le pa i tangata le na te fina wina meia ala mele tu le mai launga tasia uma board members matuangu wa to mumu foi disi ori anga iri le CEO temil nei sorry ia fatai ule ua pa pea ua ele sau ia ole ua mai tatu maru ko mo wa ko le message ia ole ua tu ole te sau ia fatai ua mai sau de fa landam fai ia le ta o se kalo le ole ata nga iloa ule ia tam sa e te anga mai ai atu ela vanoa e te fatala fo mai le tatu o te fa maru atu ina ua le ta por kalame ia ona e tati tala no te mila te lungo la wana ia ia me kom fai o sau le fia fo i menu fermo i ne yaso ia la faina to ta au le siaso ia polale tali mai le tu ta a le lei o taunu pastai ale tau ia tonu e foi se mafu anga mafu ai ona le ai o te fa maru o tuai ona o tuai ta por kalame ia ua ina lo matula ia ai fatar fo mai i ta ia ole ka fa tainga sa manatu fo i fa pe le ua fai fo sko ko ngio o lo sunga i kulanga vainga ia be ka fai wa ke fai aso ale ri te fo kaimi ia o ke nge ko mo wa ko le message mun muri le ia le ko so ka ia kwai ia mangaku fo mangaku ma lofa fo ia ke oi ia olo ia fo ia ko nge i kulanga o me ka fai fa mo ia ai fa tai kulanga le vainga le uma ngai pai vai nga uma fa ka lo fama e tu ia uma fo nga o nga e fola kulanga fo le o fala i kulanga mo ka upu ia ka ke o la ka so ia ku ia kulanga le ma mana tu e wala nga le wa ka mo ka fe lo inga yes malo fa tai i lau fio i na fo e fa pai mai le tatu tunu ia ele fa ina le taimi o le level la fiafi o te manatu na ia fiafi o tu na ia le o le tautua ia tautua so stemi por te miala por te mi moe ia o le metaua ia ia mo lo tatu e te tau mai o te tonu lenta tara no mo i le mata upu o le tuition o ia po le mo le tulanga fu pe lenta to le pionta to langa langa pe mele tanga o lea e iai le tūlanga fo le o maruru lava ia le to ina fia ngai ma le tatu whainga maruru i te minei. Ma le tūlanga la le ta amata mai langa o le mta upu ea fia to watunu Australia. O le selau 5 miliona. Le tino i tupe leu ta pena mai Australia e whaanganga mo lakapia le South Pacific. O e au fiai tonga Fiji ma Samoa. O lea la tustusinga lana ua e tustusinga pi o leo telefoi la tu e lako o pale mia telefoi la tu o lea e whaitio ina le pale mia. Ona pi o toi o ia le isainia le tupe lea. Le awala whaina o mai tupe lea. O le pe foringa mai uma na saini fiti te fiti matonga atu pe ma le o tatu atu le saini na fiona le pale mia ia ona o ia foi recent sel par mia ia i foi ona mafu anga te tau mai le o ia ai
o lava faiva fa le mafau e la langaina mo sau sila ma sau va ai o le ana mafuanga fo le fa le mafau o le fionga le pale mia o tuai ai ona ia faisanga autograph ile afo ile tupele se la mas fu miliona o le se la mas fu le miliona ia fa nganga mo o le development o la capia pacifica ia na ta ma ta poi ma falo ma ia nga fa pa ia kwa ia ai ma ko le fo ia o la wa va nga le ko ku fa la kapi wa wi ko le kapi nga o la sunga ya e mar malamba ku la nga va amale anga fale ko kongole ai msia ku la nga fa ka mi longa nga me ko ai fili ai ya ai ki ko la ka ko management ya ke o ia ka ngo fa ma fo e fa ngo fia la u assessment kulang al ba nga le kai mingi o lo ku fa le kongu kulang fo le board ma le management kulang wa pe o kalangoa ngai mo le ko sa u sao il ba nga le la nga le ka kaunga o ya fa penga mangumi fa penga me le sort out mo le management ma le board walang o kele fa le kongu mai le last 10 years or maybe last 20 years kalau bayo ku la mai le team nga fo le wori le ai feeling e o ye ka fi sa ngoi ku la ngore o le afu o halo le tunu ya ba se fa mo yanga fo le ka wa ki nga e mo se lengi ya ki nga e ka longa o kele la men ku po le fa pe ka fo lang mo fo ko ile ku mu fai wa delay le decision al palemia phone ya por kai ko le tunu ya so be wa kau makar fe ngai ai sia e langa ka kau ko kilo nga ia palemia o le fau kuanga e kilo i conditions la va ku nga mea po se mea fo le mo fai ai o nga misi nga fa mo yanga po ye ngai conditions vo ngale pongi au lape e ongo misi ai pe de boa nga fa manguyanga mo le tunu au ke mangaku la vo le finga ngalo le o le afonge o la auli ya se kilo ape ma fai mo so ala pule kulanga o ia vaenga i kulanga fo gale o le o kanga kai era mai lauke lufinga ngame ya wa ma fai anga ya asio po ngala consequences po ku pa ka ku afa pe fo ike o mo de ku nga me ba va ku ti lei o reason mama fo anga ai o afia ai ia le ongoing fo le fa mangu yanga ile lu manga ya kasilanga me kilo nga ia fo ngale fa le ma fo fau o ya o la ve fo ma me ka la ia ko de haka le aka o ko o fo isa ka ko fa la ko nga ka longa fa la ka pi ma e a fo nge e le se aka le mo outside mo long vingala so ke le ambe ngai le finga ngalo le ai paulember e fa ko inga fo ko inga kilo kilo e ai ni ai inga fo le o miss out ai all together ia fala po nga wa ke loa wa kilo conditions ka vaku pe ale saini ia ko kasi lo winga woki a ko ai de pacific o pe sa nga ko nga pe ko nga me nga ka kilo ai ai ia ka ia sala fo ile kuai mati lei ko inga nga le ka ke mar ma ile concern le ia ka nga ka ngu o sa mo ngai le ba nga le wa pe ya fo sort out mo buon menga ya fa pe fo ga le ka nga fai de men ke wo miss out pe o vai nga kilo nga yai yo nga fa ko fo le ile para mi nga ya o ngi misi la ba ngoa ai sort out mo bulin men nga fo le nga ile ave ese le ori level ko inga le langa e fo wo kele le fo gei ia fa mangu yanga uma kwa le lo po fe ai lo ka fi sa ngo le ma losio o alo le tunu ia pe ole ganga le malo fa tai
ele chichi le tau o tau pulea ia ona o loanga ia ilunga foi tusinga yes wanga ia ilunga ile ngata foi la tusinga tonu sa mola vai ia langa o le afia pacifica le tino tupele ma se lauli mas fun miliona le sama tupe e moni foi la au o le foi tau fanatinati mai le development so fiti matonga ia la kau drag atu tatou le ia latu ia le latu foi vai la so vai fa de mafofau i lau fionga as commentator i le tūlanga foi le leala ua nofo le taitai ia po le taitai fono o le laka pisamu ma vai mai le netu petele o le afa maru mai e ono whaingo fie ona iai sona manatu o e sero malaka pi te minei a tati atu laka pi nisi a o wha maru atu le tupetele le o la fongi makore foi o le i la ua assessment o ko inga i malanga porokiki malanga character e fo i senta ale mane so o le kai am ka corrupt fo gala wala focus focus la character po a wanga e focus i se mea like ka la e moa ia kulanga se fa mangu yanga po ala vangisi vaina e faias fainga o nga e anu ese se ba ngala wa ua makwa fau de leise mea kala fea ngai e mawhai e o nga remove oe ai da whakula fongo po isia vain sa o ale mea e faias fainga o nga ole e lua mele ali e mai o le o la ngau ngir ko inga push le mele ki la ku fa longo ku ke le kupe ai le ba fai fo langa ese fo gale i manga o ya ese ba kupe ngala ku le uskanga ka e lufi ise skaka fo so o la manga ko inga involve le lufi ngol kupe le po la me kupu la va ku pa ka ku mo consequences ele mfanga ba yela nga decision ka bingi so lo winga la fo la ilesi political fo la tactical ko inga la fai e fa pe ya le la ko push ai la fa pe fa le kongu i le fa mangu yanga le kasi le black mark o le malo fast o le malo la uli so kangola vakule ile fa manu fa porkiki ilalo malai fa porkiki it's all politics le fa ko wai ele mfenga ko sengai ai manga le fa la banga we force le limo la auli sengi ingai amai le me ala ai o so I ole sa wale me ya ke le decision al ka ko kai i kulanga o kilo i vaenga lea ia ai mga ombia fo i le fau koinga i kulanga fo lea o i la kouro fau koinga ko inga i kulanga o malai lea fa ka alonga o fa mangianga fa ka alonga ia a kongo laua wa pi yama ku iai inga ia momoli le ia refeso soangi fa ale mafau i le finga ngalo o lauli e kilo e fua i luma makua nga i le kulanga lea ia ai al sa o al me ia o le nganga pe o lo facility ka lo mai kasi ala la ua assessment o ko inga ia focus al me ele mane manga ia so o fainga kala ka nga fa pe ka nga fo ia le ia kulanga o character po o anga e focus lava nga ile manguia manguia fo le materials ia male manguia kupe o materials maisha mo me ia me se kulanga ko finga o kasi nga be la nga so ele foi encala le que lo fa ma fau ia ai ba kan fo ngile kai ke wa ku sape ngofo ai le na que le foi se fai o kulanga me ale la banga ai force in hand o la uli mele o nga become lolea a political issue ai mai se o te pitia lo moni le lei
ai masela le o kilo mai le field o tupulanga talavou ion faia foi le me nga ke wininga ai me o tupulanga la kapi ma le tupulanga talavou foi e fia i le tuaiga isi lea la me tau la kapi lea ua faale tonu ai taʻitaʻi o le atunuu ma le sainia ia moni leia au le la aliliu nei le a foi ma ngaʻi o se isu faapolikiki ia o le tulaga foi lele o le la taatia le tele o le mea tau lakapi e sa taatia le aulapi e latou te fixing a o le aafiaga o le mea tau leadership ia o le leader o le ituagai o le leader o le lakapi Samoa o le leader o mo mea o lapotoga faafafine ia maisi ame e taʻitaʻi ai toeina so o ia organizations uma e mafaina tuufaatasi ma o latou lagolagoina ia le toeina a tonutasi le mea faafaigatā e tagata ona remove le toeina mai tulaga e tatau ona iai a o le tatalanoa faa le mafaufau lau suga tau ilili la se vaai foi o le a se solution o leua matauina ua faaselemutu le faiga malo afia me faaselemutu le faiga malo afia me ma ua alu atu ama upu foʻi sanaia faia le ua matau uma e le atunu upu sana faia ua le taulau o le faamoemoe le asa vaai faale mafaufau i le tulaʻi mai o le afioga i le liʻi palemia o le taimi nei ua o lau fautuaga lena avatu aua popo le tue pea ua le sainia vave sainia mea lakapi le tupe e tu le lakapi o e lau alii e i totonu le board management fix e ua le apa foi apa mai fix momua le mea lea o lana mea le mea lea o le tagata faumalo o le tagata faumalo ia ua e silasila mai lama e tatagatagai atu i ai e ono pe ale vave faia le mea lea pe ale vave faia e le faiga malo le temi nei ia le faiga o se mea e fofo ai le mea o le tagata faumalo ua le ua fei e le tatele tuesuia taupu o le ua fei o feo ia fia me e tate fiua sua nisi upu e talafeagai o feo ai le asau vaai faanemafaufau e ono feo foʻi ia le suga laʻu le malito pe a le vavefeia se togofiti le mea e ke lē ia le consequences i kulaga foʻi lele pe afua i luma makua laga le waleadi mai le ua waleadi mai issues faapea o issues piko sili o gakaua mo kakou kagaka ia issues lea ae mafai foʻi laga faaogā koe iga foʻi gale luma e mamoli mai luma e faakalagoa i malae faapolikiki iga ia suʻe ai so pe la island kakalagoa koe kilo i kulaga le mele o ga leu faafainkage i koe aga faapea foʻi le involve ai koe iga i kokogo le board ma vaega le laafaia le decision e puʻu ia i kulafoaʻi ia kuloa faapea valoa ia laauli ae leai la move ese i fola ko le board fa decision ai o masaini lo nga mea so ga ponga la o la ia ile la fa kau kau ko inga o ngor kulanga fo le o meye ku kupu o meye ku kupu i kulanga le body le langa le body piko sile un kaua o le body le Samoa o e makoi ke le o le passport fa Samoa le image male face o Samoa ile lalolangi ile melea ile face le o le sport so a kilo la vange i kokongo le malai fapolikiki le face le ai e fa ia si mawalunga o longa pasenge i kulanga foi lea o le mamolinga o le image o Samoa so nga vaina so longa winga la e leo se maka upu la kiki me fa ngai fa kwai o yaini fa kuanga ka fa kua fa sport i o kokongo le Samoa ia
o ange whailua I malabala au li mawange I se whau kuanga le lei. Langa ke le lava issue le wa kele me la fai a fai le fai ke binge I miss out la opportunity there. Ia la ofia ko sanga ko maua. Ia o lesi fo I bea. Ole a le anga le va fa le malo I kulanga le valo government to government I kulanga fo le o misi au tai fiki o konga mai si ka pasika. Ele foi lá kilo mai ele o wale ko ia foi se trust le fa boy mai. Isa kulang o se relationship fa bilateral so le relationship fa malo so ekele o me ya fifi ko ile skamela kiki mele so ai fa kai karusia kauru ya bawar ko madi or finga ngalo le o le afo de or kako palmia kilo le vanga le inga kei ya wa fo nei wa fai aku se mangaku o le a famele ai le vaina ia ave ma me e ku lai ba ye sesi a mangu a fa por kiki ke le ai ku langa le vao pasifika ko so ka ua vaina le me langa ka ua fa ku o le vaina le fa ka ngoa ku langa le nga issue ma nga deal ma nga ko inga fa mo yanga po wangi me a le o afifi e po ye fo ingi me ni conditions fo ngale me fa ye nga flexible ku langa va this is me fa ye wai fo ge ya po la kai mi e fa ye nga me ku langa decision ya po ye so va nga ye fa penga mo moli se kala nga ku langa fo le pe o nga sa mo ku langa fa nga malo nga o mima e fa ya si le fi kala mo fo nga me langa olea langa ese ku langa fo gade o mafa fo nga leio nga ka I ko ngol me le e ba ka de fo o manga nga analyze le lei ia ba define le lei ko nga por kiki le fa nga o por kiki nga ka fo nga su e ngo so opportunist politicians su era ngo crap no alu lo o avango fo I level fo nga si ke ia ai didn't know le nga mo kai mi ngo bang malo mar fast for the first time the 21st ya ngala fa fi kai bo I fa kai mo ya ai so ponga fo ya kuso ai uru ko ngai kaisi nga be dai man lama le nga kopu ka ke man and we now know here ko nga politicians la ya de mangingo le tunu ka ko umbau mangingo ya o kulanga le e kula me le va nga le ele ngaka I kulanga o ia o opportunist o lesi kule ko inga ele site le kuangai well o le bakua ma ka ukia le mafia fia me le fo ko fiki la ia I kulanga fo le o lo opposition no kula me as an opposition le fa ko ani mai le va a ko o le ako o langa corrupt politics le fa ko aka ko sisila ele tunu ka uma le fa ko maka fa ako mai le kingo o le be ka ur ka ngaka ka fisa ngoa mga sa fa I ko ngol malai le forever so lo winga ai so ma fo fa penga fa ma fo ka ngaka ke mga o inga e maua pe le position le ma ku maua pe ke ngofo I be fa va le lei pe le anga e kere ke lo winga o ngai do ai ku langa ko inga va ale e fa ali mai ai ko inga ka alo ai I ko kongo le ka aloma o so ko nga me ya e fo ngi ka wala me le la ya di mai le wa di mai fo dinga ko ala treason ele ia se fa makalanga e fa makalanga yai mai dai fo se ka di ka kitiro se ka ko boni mau se fa ali mai si fo dinga ala treason fa mo ale ko fa lo ko ye eu ka fa lo I kulango io characters la ia mga o
inga ia dominate ia le power mga o manipulate ia ba fau ka ngaka mga o abse inga kulanga be mga ai fau me inga ia fa le ngai le si kula mai o sa ko nga le upu o le me ka o le treason fau ikula ko nga le fau se ka mo fau mo se na kalete mga kalete so ele hai la si ile o mfai ngo dilo ila lo le kulang o treason se mo kwa dia di mo ya apa ole fau kuanga ile malo ya la uli man fa malo ya ia makua ku ai ka bingai because this is the time is sold out lo mela yes ele kawon ko ele kon fa pe hunga fa kari si ska ko fa kari si mai ko inga ma uma ko ya no awa ka ko fai le mele mango ala so fu e mo di mawinga mo wai awa ale fai ia ke ia wa mai fa fo se nge ba ka ko be ke uma di wa ku fa fo ngala tunu ia e anu ba lo bang malo ele ngatelina ele ngatelina ai la fai ma fale a onga o isi nga tupulanga yes bad example yes e mai fula isi nga tupulanga fa pe na fai na fai to ina le fai ma ko fai absolutely o pela o le tulanga foi le tilo ia on o lau fionga lapa o le tulanga ta te ba aia fa le mafau ia e ele taimi ta e taimi amata mea e foi taimi e fa mutai mea yes io e o tau o le taimi e tau ai o na fa ngata ile fa le onga lele ta fa o fa le onga mele mo tamiti mo tulanga o sa mo fai mai so tate o lau sila fa tangata ta pena o le mafofau mata baba ai fa le mafofau ia o se fale a onga leanga le mo Samoa ma tupulanga o luma mai o le mea o lo tula mai le nei lima tausanga ele o se fale a onga le lei mo tupulanga Samoa fai mai o ma le lei le lima tausanga o mea la vale le o lo fai te minei o lo fete e na ipea ilea o le tūlanga le fieto ilano. A whaina le fieto ilano. Ia nana, o le aunga lau te lea, o le fōmalo. Ia o le pau le mea le tati tara noi, le fwoi le nofisiri atu i lau sunga. Se whainga, io e, ua tatau, so se mea o le oranga nei, e iailo na whai unga. Ua tau o na whai se whainga ina ia mawhai o na whaanofo ai le atu i se nofo leo tangata. Totally. Ane whai se fo, la sufi ngara. Ia, mga ia sa unga ngale usunga, korepa, ale fofo leo. Kalau mai lava nga makamai o nga kula i mai ni fase le lua afe lu fulkas. Ia. Sa ma fasoa kele ma le songa ya bui i kula nga le. Mai mo modi fo le fe au. O nga le ai fo le fa ngoa ma le ai lofa. I se fainga ma lo la kula i mai. Ia. Le ala sa kaulu kula i mai fase. Ya o kalia ka sanga ma mo onga le tulu le o fa manguia o fa ya inga le fili ole ai ka o koma ia kua malesi avenga kele i la o po lenga sa yai onga o kulanga fo i o la kilo i kulanga fo le o la unga luenga fa a sociologist and a social political commentator. Yeah. O que la vea, o que le analyzing se politiki. Yeah. O que addressing le politiki i kulanga fo le folding o le corrupt politics politic. Yeah. Onga address la lo nga failo. Failo address. But discuss ya kaminga makilo imbo resolutions for 4 e aonga o kilo se vai nga ia
30 years po luas ko kia o kia fast food ko fast food o pulenga HRPP la ko kanu mengo fa vai luas food ko sanga ko la mai le leader le o ke le yo nga kai mi le asa mangu ai ia kulanga ole nga mangu ai kulanga ka ko fa vai constitution Eila onga we mo mori pele upulea. Aleko anga whainga malo, ai mesa whainga malo phone, aleko anga whai mo me reforms, inga ua se pulenga a se regime, ia po se whainga malo, ua maukingoa maka ngia kulanga pio ma le corrupt politics sa whaanga. Aleko anga whainga malo phone, whai mo me reforms. Alonga winga e maule kaimi e fi we ko mo fai o meakas so longa winga la o meangan malo e fai malo fo a ko le ko anga fai reforms o longa winga ko ke aro e al melen ka penga vanga lego ale ai mo le vanga le ku bai o le si ku le fai ole ai ole la ko ai Ola la ko en fa pe if you are okay la ka mo ka ko pasia ku la fo so it's all come back to square one logo winga langa fo yo le mega kupu pe yang o kala mo so o ke lo kai bi o le vale o mo fur mar secus fur pasenge o le ka ko fa vai i onga articles e relate i pu lenga fa malo e la vea ai le whamasingonga la vea ai mare pule whaatonu por administration. Ua o mga aukaru. Lana wenga le upu mga aukaru. O mga loke e vaenga le sai o. So awakulan malofo. Ia ko anga whai reform, introduce reforms. Inga ia kau mawhai. E koe whai le leile mea lea. Ia mea inga aukaru e vaenga le whaakula fongo. Ia koe mabori mai eskula fonga wa kai minge ele mai o aku fa ngal kula fonga le langan fa ele si o le lai o la ke le room la ko le first 2 years for the first 3 years if I introduce reforms langa e ba ka o reforms ele ngi me fo le fa pe o kwama se va nga wa ko le lua vai ko lu o lo ko fa nga malo ko wa ko le ko ke kafiri sa ngo ele kala ia gi reforms e fai de ku fai o ko e ya wala ku wa ko sui mai le policy ile baka ka sui mai le ngal pa wan me ala ku ya okay ya langa fa pe nga fa ngol be ai kai mi ngai ya de ko bo chalo le wa ko tu fe al fast no mo fai o mau ku de tu fer la e ko fa ko anga introduce reforms langa ele mo fai nga happening reforms pa ale introducing e fai pole ave ma pili e discuss e ko ilo ia sui e kula fongo la yo me langa le o ki ia o ki pare menge o ki fa singonga o ki makanga ruenga langa o lawa umang fa ka oko mapasia reforms in the last 23 years langa ile uri lai o ole inga foi le ko ai o makafisa o if you wifi ya umang ka ko la umang paker nga vaenga la ko mimilo mai ai o kilo melang ka ko fai e usi kai fo ia fa masino so ole menga le kupu so ia ko angale yo angal fa nga malo fa nge reforms why feel e ana ngo karango reforms sa kule pa la ka sa ula ve ai la lo ko biki nga la ka sa ula ko biki e ko ki fa ka sanga o ko ko biki ala human rights o kabalang o makula invite o it final reforms all law reforms pe makao kalango inga se article so le kako fa vai mana ia so and that's why ya kau
e ka ua e ke aulo addressing or issue le asia lango ile ka oko ile injustice o ile ka oko ile corruption o ifo ile ka oko ai ia ku langa fo ile a ole oki a ole be ka ole ya ka u mala ya sa loto ka ko nga le oki I faingo reforms ngai so ole ka u la ole mele o reforms nga so se mea lua ko manga ole fainga malo e fai onga introduce le ole be manga o I kai onga avelole o mai ele lo society ba mai le law reform o lai ko mo lo ia e a fo ngai usika I de baro ole si foi ta o me io reform su e tala noi moni le a ole mea la ba te ta tu de fatasi ya o fe fai meia yes la e polea le ai te fe lo fai reforms o tasi foi na lape tasi foi na lape pe ale fai tele mau reforms tano le fai tato tilo de famsinonga yes le fai tato tilo tato de famsinonga tato tilo de meta or conflict of interests I tu la o yai mai o sa mo sta mai pe se ainga o mai stangata to titia ainga ta uma tasilanda fa ta ole mea ai ole upuale wa fa ngai ne suni o te awai ole upu tu le fatasi ia awana I fefe e fai reforms e pe ole aunga atorna ia sono ia al kai bilan ngai bakolia ole nga reforms pole ala wa ia kulanga o se be fogale o se kula fongo po o se pili o leva fa nga ka e o mar tepi o le kala fengai kai mira nga ko fai me fo e introduce ba fai ia ma ka ba fai e fai implement ko como se fai nga malo ele fa pe fai fa malo si ala e alua o e nga ave con el parlamento Saul Mercadi e usikai ngaka e fakiro vai mele ya mako ngai le ka le fai aku mako reforms lo fo le fa sai ka baki la lo sulu ya ile internet ma pega so these are omega happen I can umbo ai sia la ko anga ia fai pule introduce ma fai Wai, o te o le isi mea, e te tauna watu pei lunga o le leo le bala le whaaparimene. So se vanga whai e whaalua loa ngā wheo se vanga whai I sau leadership. Yes. O ko me tena sui. Absolutely. Yeah. Sui le kai pe a e por I o por la e whaalua loa na whea le vanga I lau ta inga. O te taun sui ta. Yo. Ele se me fa pe e tu le faina o le HPP. Me tona apa ato ia le bainga le umbrella ato le. Tao le. Ka pe fo ngia ku. Le. Yo, le pe o. Ma ko ngia Australia. E nga ka fa le ko gua le dida e dida ngia o ka o di ma o le ISIS. Ui. La ka fa pe nga fa nga le ba losi o le ma ngai o le afo ngai o le puinga o le pawa ma anu me lunga o le afo o le awala fai ai mea e nei foi se firingia ma le se loko se politician e fai o ka ua ngao so pe o le nganga ia ka ko samo ia ai ku alalo pe ku langa I finga ngalo o le kai malanga awa ya ko anga fai me wa ko ke fiwe lo le me ia pisa me ko ingale langa o ia fai me fo ngai lenga ma lo si le pawa e o mar kaningi o lai rula le ke le ama lo si ko ingale kongole o le ma lo sa mo ma kangaka e a lo fai la ia le tunu langa le fiwa kangaka la kele ka ko e feika alanga o lai alu ko inga ia me pawa fa por keki
ikulanga fo ngale wa o ko inga ia pe ngo fa ia ko inga wa e foi si ma losio langa pa fa por kiki fo le i mo bel fa fongo ko fiki mo fenkusi ele kai o ye se la uri lai sa mo ai nguber kasi ko inga so lo ngi la fa pe continue pe o nga ko ku ua ye le vango o lo ngi la e fai ia wala fai ko ma work ai ko ma su ele le ni si awala e fonge introduce ngi me inga i ma fai ai o address ai le me ia fo le bodia ku la fo wa ai se me fo le bodia ku la fo pa wan me fo ka ua ka singa me le nga ia kilo nga o la me le nga se ia o mala mga o mi nga vai kai mi harmony ke le nga fa le kongu nga me maka nga ka kia mai o ile val pa msingonga ma politicians la le wingo nga me la ye kongu o kasi nga vai nga e konga langa le wa o lo ka o ko nga le si immunity ke le le ala nga ka fisa mo ko inga ngai vai kai ke sila fo le counter inga ko inga o le transparency le nga ka kalanguai le na fa nga le lauli i la sa nga fo le male media wa fo i mai o le to fa fo le tolu se lau wafe tolu se lau wafe to fa fo o fa soa le tama inga na mai malato dai si o la vai le fo na fa pandemia now la uma fai upa ai counter mai to ina ilana va ai fa apukiki counter mai fa nga me to ina tu spaia na te lo le o va nga transparency le fai accountability ai counter mai to ina counter mai le tu langa fo le fa me tu spaia oni lo e ita lai lunga le fa ai lo mai le mai lunga wala o transparency o me ai pe o le fifiela to ina fa pe mai le fa matus pe ya one ilo le tam tu sala o ite o sa la mai lu e se mari e foi pa ai le to fa ma fo ya ele ma fa no fo ngu ma ale o na mai lunga fa mai tu pa ya le fa ngai na lo transparency o me ale o ngai ne fa mai tu pa ya one lo e lo ni mata me fa lo manga vale meaning le to no fala o limto eta mai le mena fai ai irrelevant ile pe ma fa for le langa application ai pe o le mena ti tau ma o atu ila u fa so mai e pala le porquê ele leo na ma fa fama a fia tuele ma moto tuila ma te ia ua pa ia ne le le fale o tuila o musa te fa uta la pa ia le walo te fua me alisi uso a taru boy eu te lo para sa vai fa ma fo i me o le ai le o le ai fa ma fo le kilo i fa kusa i ma fo nga o ka alonga fa ka mai i kulang vai nga le wa kasi le vai ngai kasi le tactical ko inga ole fa nga o avenues fo nga le kulang fo nga personalities ia makulang fo le along fina ngalo po o ma fo nga ia I also ia momoli mai si artifact fo nga le po isi factors e ko mo mongo mai ai fa nga mai la le fa ke siango fa lo so all that it's all part and parcel ka fo nga le fa inga mga fa se me ia malos e fa penga winga o ko inga ka fo le la ka o ko ai ia ma fa ngai fa se me inga ia fo ringa ma ngai ma ila ai nga body ai la ia ai ala waru ese male au male angwa fale o le maka opu o lo winga la ya fa o fa ngofie le sikai bi ia fa pe lo ka alo kingo mon wa ka alo ka ngaka fa ngal ka alo ngaka ai ku ule
ai ku le fo ngi au le me por kiki me la ka ngo yai so lo winga la o me nga fo ngi ako ma ka ngi le i fo linga ma le body language ko ingal kele o kai mi well, you watch the body language. Esa bela sa longuku esa body language. So longu ngala. If you study body language, ikulang fo el makonga duenga. If fires is opposite le sa longuku ai sa lesi ku ia beka o body language ikulang o ang movement o kanga o lima o ese ko fo yo ya ko so longu ngala. O ngai ke loai ka ngaka fo le ol makua ke leo langa fau nga lai fai ise mea ka fai vali se mea ia baka ngo fie ai makua ise isi yo me ka fa vale ai les ka ngaka mari le ngaka ngai fo ia wa fo e ke le fo fa ngar ko inga les ka mi me sian le yuma o yuma les me fa ngai politicians e a fo ngai e ka mo fo ngare e ko vai mo meo o mo lingo anga fin kusi po anga ideas fa por kiki so ese ka won mele onga ele fa pe fo ele o ele o fa adia mai o ma ngai vai kau o ba ngai ka ko fa fe kai ngai vai kau do wei do fo lingo hak ingo mo fa ngai mea o live fogale press conference interview Facebook me ela ya kako fia le ola ko kako lo aku ke le fodinga ya ai o mela nga lai o ke si politicians ele o bana malama ile ese single party language malanga nganga ya kai me ke le au kai me ka le pepelo ya ele o fa kasi ia kanga malanga mon fo malanga ale kaua nga le mea kako kirikiro pea wa ia maka upu nga le ku la mengi o maka upu ala ia kaua fonge a mese le fonge ia deformation of characters le o ka alo kingo o vaenga o manga fa ngai la lole o fa malu fa por kiki inga ia como fai fo ngale unga ia ma vale ia kulanga o se maka upu la ke manga ai mamodi ionga foldinga ese al que le le damage ole o kua paka kua ma longa consequences le naka le a fo ia nga ia le ai mai leaders ekele nga ko ilalo ma fale kongo isi leaders kulanga bele pe ale bawa kulanga fo le o le vai le ikulanga fusu vai kulanga o felo inga va pe nga vai ko lenga mense inga mai kulanga vanga le o the whole story a ko lenga fau ikulanga o le felo inga lenga fai ma vala ulia ikuila ya fo ngai fa vai mai le sau o le counter ko inga ikulanga bo body mai ai nga personal fo le character manga issues which is actually relate ikulanga o le fenga fa por kiki ya makilo ikulanga spela mai me ka ole for transparency accountability ya ma good governance so long winga la makwani mga awar ko inga kilo me nga ki fa ka wa nga me asia langa le character mawali ayoles ai saupe boboli mai nga ka uma fire inga ia mabodi aku inga ia fa ko singa ko ka ngaka ye lango lang kala lai fai whether relate ala au fia ye lango lai fa ali mai si sawa mai yu mai kuwa sawa mai yu mai kuwa ke ale wa akai desi ba ui sao ka pe ko sao ko fa pe ngale but akala ngoa il face akwa por le body or por kiki wole se be na o lawo mo fo fa ko ilalo mo fa le nga inga me kau o fa inga malo le o ka inga leadership good leadership
good governance ya ole mga o inga iyo fo ngari wa ai fa le me inga ia fa karkalangoa fa malama me ikangaka inga ia malama lo tele ole me langa wala nga fa penga me ole me nga hoki ngai me o ka fo ngale wo fa le kongulo ma fo fau e fa le kongulo ma fo fau onga mo o e mai le ka o le for self-centered person awa mga o center o mamaya o mai ke oi wa me la kala ngoi si o ri la e ano lua e ke mga ano lua fa sa o ma le attention ke o focus ma le mero fa kwai o ngatu tonua o me absolutely that's focus center person le wa mga center mo mai me o mai ke so lo winga la and o so ponga la ko nga menga that's a mental health condition de fa pe a se fa nga me o la e mangi pa o mega belong ka ba no o a fianga fa ma fo pe a fi ai ya nga ko nga de fa e kire mga o ai e ma lo si fi nga se si ya o kere mga kalango umabaka ka ya ke oi may lang focus may le focus umakanga ka ya ke oi ikulang o meia kalango ai ngai fa wo fear fa longo akangaka makiro iai inga ia awang ia mga ia ko inga anga fa pe mo me fa character ia po mo me anga behaviors ya ai bese fa sawo langai langonga mo nga mafofongo e makua ile fai poipo a marebele ka o ke pisat mon ole kau fa popo foi le nga vai no malo fa tai o le se ka upu e manatu yai ka ke fai ye ka wanga ni paungan ka upu mga o fo ngai e fiso sangi ko foi ma mori ko nga fa mangaku pea ikulang fo ia o kilo resolutions pela melengo kalango ko le reforms langa fa ka huwe ke ole fa ka huwe ke le ke reforms yes so o sa ko nga le le e va ia kwa ele o kalango ia ele o la vea ila lo agenda ole ale malo le ka mo fa e focus in ko ilo mo ko ya ka no me e fa le ko ngol me wa dem fa ko fa pela a fa pe fo gale le fa de ko ma so salo il fam singonga ko reform ya laws lai run el fam singonga o sa ma le me ko kilo ya le wa ka si le ku le me fo ya suga ya palik le winga tonu ana le no na fa tu ta e moni le lei ai fu ala le reform pe a fe fai io it's a must e kau nga fai reforms ma ia awone i fe fai swing awone fe pe a fa pioleta wa e sa moni le lei au e fa pe le fai nga la ku ke me ma ku fai le fai ma ku io pola la ma le au ma ku fai me la pe o la ku mentality nga o malaku kingi ai o ke pikia lo fitanga lo menga o te tau o na lotu te tele o ani me o tau na reform fight reform ko anga fai reform in the first 5 years ngai mai ama introduce ma kilo wala no ingai e mo wai la ko o manga e ko ma fai ko sui u mai me le wa implement ke ngai le u banga pasia il fa nga malo nga uma ko ngai ai o ka uanga o le mea o le chi baka o polesa o kilo e fu ngale va pe manga ia le wa ale malosi ia character so se fa nga malo o longa winga e a fu e challenge lo opposition ia makaya le o ke ale wo pepe ala kiki ala no si o fa pe wo suyo la ko ma fo ma o le ai se counter fo ngale marosi
Well example le lo fe ko example le milionga kala polo kiki kula epa nga se polo kiki le HRPP nga eva ai le iai ma kwa ile ai ma se amanga ia ele HRPP o se fau kuanga eva ku I vanga sa orele monile ko ngwa le nga ko fa ya ko awang I mama ia introducing ku lang structures po wivi introduce for ya wivi pe mere awale pe fa ngoi nga in opposition se fa ke ku mali mai opposition no avesa o al structure como a wivi take it or leave it sa ngon ba la ka ko le fa nga malo ngol le ki ngai ele sa ki ngai fa ko lua ka ko ma ole ele kala ngo ai ya fo ya fast ma ole HPP mai fo sa la pau me fia mai o se la ko fa kuanga mo mori me se la ko fa kuanga ale opole implementation mal structure ngale pau me fight ngale fight ya fakin al mele ko fa longo aku pe ko fa longo mai fai ke nga e makui pe ang fa ko le okala anga fa pe ole chapi pe o ngal mele o ke fa ia kuai e fiwa ya se opposition de fa ia ku ala on alu wa mele ngalu alu wala wivi o fa ngol mele nga so pe ka wa ngale o me fa nga e lu ikawa i tua ka lu ikawa ka ko member so ka ko malo fo sole awale fa ka ngomadi e kula nga fo le kirikilo le fight la sa mai all opposition la nga ke le ole fo ngai ole ya balea ma fa malo ma fa la sa fa se fa le nga i ma fo ole fa nga malo ka wa ya pe ole kasi ngame o lava se kai yo te lewa ko yuka ka bingke e ko e kasfu ya mato mai kasian men o mga kulang on ngi yaso fo e nga pe amo se 2 minggu ke ya o fa mga kuwa fo ngi masing fa mga ku ngi masing ai kulang fo le ka ko fa mai o le dementia lo novema fo ye kering fa mga ku ai kulang e ka la ye sila kulang fo le ka ua fa mga ku pe o le ka ko o le ngalo mea po ua kulang fo le so swangi ka ko ka makua ya pe o fa yaku kala ngoa le nga langa kere ka ko ka makua le ngumela o pasenge o ka makua wa afia ngai vai kai mi le e afia kulang fa mai le e bo ia e mo wai isi ka kala iki iki foi dalo ya ai pe fa ka u ka ko makua le wa ka ko la laka i kulanga fo le kai mi o vives o ye ka ko makua lo fa inga i kulanga fo le wa unga le ngase o le ngalo me ya ka ko ngama o ko carers ka ko ainga inga ia fa mangaku ma kwai fa mau ku ia kulanga o ko singa i va engol tino le mafau ya mai se kulanga inga ia fa kingo me ya o fai kulanga mola ko personal issues kulanga fa penga ya psychological issues kulanga mbeo o po kalambe ka kaunga involve ai kulanga o professionals fole mai si vai nga o so soangi kulanga fa makala kiri kulanga so soangi ngava ya mai se kulanga fole activities issues be fo ngale fa fia sa masangi o fai ma fa mangaku pe ye ia ka ko ngadu nga fole nga fa mangaku ko kulanga e fa ka wai wang o novema ia o yo te se mai ia pe nga makan ka kala ngoa ko e la ka kisima se fa mangaku kulanga ka ua o le kea inga o ka ko nga ka lo afia dementia kulanga ia vaenga ia ai mesia le kulanga fole va ai le awangi i kula fai ia ka ngaka e va ai o ka ko ngaka wa afia ia ai mesia fo kulanga ko anga fa kala ngoa i maka upu fo nga personal issue family issues ia kala ngoa de nga fole ainga wa ai ngo ko mai ki mai ngo o fo ngai o ka ngaka le ainga
ngoa la fa ngau grandchildren mo fa penga ka ui o mga me penga ya ko anga fai ya ngai vai nga lai ki voi fa manga ko ngai isi vai nga o ka ko nga ruenga ngai fai fa kasi ka ko le carers ya me se kula fo le o le nga ka yalo mo fa ngau lo vai ya a isi fo i ka nga ko lo ka penga le kula nga ko singa ya mal vai nga kula nga ka ko ka nga ka sambo ya de wala kale de vesi o kai mel bafo fau ya ma mo dia ko fo nga kula kai mi ngai le next 4 weeks ya o kai mi de vesi stress or anxiety pole vale anxiety ya and some o si voi kami o ko ati precise ka kai kulang o conditions la yai kulang al va ai akili ai conditions of family maisi ka kai ko kasi ya po lei ka ko fai fo ngale inga ia pui ka ko ngofo vakas ya mo va ai vakas ya ka ko ya kulang o ka ko ka lo afia be ka ko makua ole nganga len ko mga ko kwai o ngai fo i vai kai me ese mo ngol me ka o financial abuse financial abuse yo ka ko makua ma ai me sia makua lo afia dementia ya fai maluo ko fai vai kulang nga vai nga ya ka ko members of the family ma ka ko carers keda nga fale ko ngoi fo ya kulang o me ko kingo ngai ka ke ya wa le mama ma fili aulo ya me se me ko se lengi misi so all that ya ko nga vai nga ngai nga la pakai ko foi ya fai foi masal ka upo ka lambe fa manatu pa mangaku ya ka ko ngaka ya me sa kulang vai nga fa pe o afianga ya afia yo ka ko ngaka me se afianga o mafofo ya o le pe o paunga me sa mangaku fa mangaku aku ka kiri u male mo fo ni ya vongo tai ya manatu o le ua fa fonga le nu telefo io fa so ni fiafi e te to nu no fa si tu ina matata o ni ua ta le ua ta to nu sfulu ai midnight ya mato ya o manatu ua pangata i ta tua male au na ai mo le sao ta putala no ina yo le lo fa fonga le tu fa te tele ya mo le tau tala talaina o vaenga ya pesi lava ia le ai fa le mafau nim ta puma ele fengo fie ai pauli meta ua ina ia mafai ona pitia ia e ila tu fa fonga mai ya me se foi pe o ila tu tonu e aunga iai ia fa soa ina ia tau fai maua fa tasi ia se so soni fai fa tasi ia ua lava o le lo fa di tatu tunu pe la fona na nei por kalame tatu te fa ia va tu nei va no e te saunoia lau sunga ile matua lau sunga ile fionga ile ia tau ili ia e fa mai e tapo kalame ni fa fi mat fa lo va kai fa malo le kapenga lau sunga fa tonu ia po lau sunga le lori te ia o le manatu ya sa mangaku fo i kulanga lo mangaku mai kulanga ya ke oi inga e fa kingo pe me ka fai moboa a me piku sido kawa ya fa kai o le wa sila fonga le tua i kulanga fa kingo ai ya o le o makawako manguia mai ya o lo bawa le lau le leo kulanga fo i le tino le mafo fau le sunga ya o le nganga fa stai le ya a pe o vai ko ke le kai me fai fa so ya be se fo kulanga le o maka upo fai nga ka o yer ka vai o ile le maka ko le ga le au uma ga e kala le pasinga o le aso ya ma fa pula fo ya ko ka ya o kulanga maka upo angi si vai nga sa pa ai ya o le nganga fa fikai ya fa fikai le nganga o le ku o mo mai nga vai nga vango ai fa e fa makala ki fo ia kulanga i ka ko pa anga masangi mala u fa fongo inga e mo fai o makala ya senga ma a ko ya pe ko ya ku ka ua nga fa pi nga pi ya ma ya a ko ma ya sa le ku ya ma le pule fa so fua o le maka sau ya mala ka mai o mai le ka ko ma tai sili ngo ile le mangaku fa fi kai ni yas ka po inga ia la tunu pe o fa ko le ngalo ka po inga la tu la ko fa manguia ngai kulanga so se vaenga ya kusi mai ma kalo mai
ia fa malo fa kai ia o le nganga fo I kulanga o lau sunga le kapenganga o ngai me ia malo fa kai mo pe ali lo ko fa lo sunga le rori ia wa fo kapenganga o a fo ngai fa kama swali inga ma le tunu I kulanga o ia vaenga ia bo fo so malo si ke piyama a ke me bo ai ka ngoa ia pe o ngai ia ai ka ko ku le kuai mo boli le soifua o ka ko ku I kulanga o nga vaenga ese Bai lava iuno e kau I whanawiti. Ia, a koa ia le pule wha soifua le kua ma mori ero lako soifua. Ia, e si fo I vai aso fou. Ia, e mo foi se kako kala. A o le nganga o le ngei aso. Ia, e rofa lava le kua I fuafuanga o koe ngei aso lau sunga. Ia, ma le ainga ngai Amerika. Ia, whapenga fo I mako ngei kunselangi. Ia, ai, whaasiri sili lava I le kapo inga Samoa. Ia ele ngaka kako kofi ia ai so se kafa o ngei lo langi ia mo kele la fa sabo ia fa so foi lo sunga ko le pa ma ia kako fo ngia tai kele lo fionga le matua lo sunga le taulili ia e manatulava ia orna u e fa pa ile tunu e fai foi o ma fonga e fa maita po karamenia fiafi ala ta filo ile vai so fo ile tata I masani ai so foi Pase foi. Ia Samoa manatu na ua ta tonu a le midnight ya mato a tere titi ali tura e sumalua matu lava fu I male tautua lau si fonga o le taia fo ile nei tura fiafi fa maru atu faisi tuai ole o nanga ia on tutu no amatele o fe au sa fe ngai o ni yaso ia ai tatu no tatu filo taiao ile temi masani ia lima ile fia filia so taiao ai o lautu o masani no tele le tu tatu fenga malo ia o tu malo o wala bartau mafenga o tatu atu ile nei fo I lima tau sanga o le ata pena ia I lautu o masani tu le epa fa taili o sua o te fa soifua